nti obeta mo nche no biem na mo sign de ne komo o maame biem o okay ano maame na beje na ade P6 no na oba say afodo obaje na ade okay na onua no ma no international school nti one day no government school na kan ya say da bi munya no ma mo yebi u international school me ka chi na international school ba hwe ne Yakopon adom no odi na koduru di school ni de mfa ho woni mo ma ba bi otimi ko ya ka ya e ba panni ni wata o ka ho bi e ka ya o si de bi ompene no be fa no ko ye okay be fa no ko ye no afeni west ne saying ani say wo fa kura ko fa no firi ni nu abayin che kwotena Kenya ase you wo fay bra wo bo no enye anajo no asena ba 10 o'clock no wasena ba oba mitimi pam no mi pam no hine fa no oko e ho na me ma mi sa ba e di kosua ba be bom dua sa ko fra no ba na me na duani di no badam dam ase mi fie busum kume one ni ma mi nyina sabre ya na mo hwe akra no ko na bra ko na sabre no wanya mfie sey no sabre no wo be say 12 years 13 yenkwe am se so be boru dua dia ene ene nu fo ade ko bo frantu dwane o ye wa continue ma me ka chire e be fa no de no ko sa me no matu bantima kwota nyanchire ni ase e ho no ni esi ye de se me ka chire ne beka ana judu ba ko no musa ba se ma mi se on sa mpani ba ni bi oni ni kunu si empano jesi a ko dwa toa na mti ni dwa toa bi am yeko Akoma e dia hu dwa toa ni ma de ko kunu si mi ku dwa toa wa cassette ya na pen ya na ujidi mami mi cassette ya me sin mi do mo because mi ma do mo de be sia mi nti mi ka sem bi entia ne da onu mom na ne o yer mi ka che ni play sa mi abanuma no ma hwe bi nene otimi chan sesi a ona mdu ko school nyina wie me won tafo o ya ta kakakra me banu jai school 1 year e hwe wo mo it is wonya abanuma se otimi hwe ni ye atiti ni ye mebo ni ayi no PlayStation akra yi di wo makro enya asam ketwa ade na wa so no pese one obayi ba ebetena awari ase ho problem no obuno o ka jem sa ade no oba me mo no na me so na na obuno sei anu na ma mi ni nukure ka bo mu send akra no mo mpeni bio aja bible so me fa banka me abofra obo na wo mu wo di odo tire abofra wo je ne kra free wo wom ana samado e bia de akra ne be yenye eno papa etia no no tia no a na akwa na dwene aba tia de tia no mi hu tia o tia na mi mu fo se o tia no but akra dwene o dwan ba me nchen anadwo bre no so na form so o titro mu so de na oba no na oba na se man pam na na du no du ne fa no amna nko na me man ba bi da no obebo dua no na me se me ntia se ko so ye nipa sabi me kan ma kro da me che kro no hu sam ye pa no oba me chen na me na ni Akoma mu sam dwumadie no Akoma FM 87.9 January bo so me ni da eto so me no ne ai eni ye tooth ampa eni ye tooth ampa me hu much last year na me hu last year me hema hiwe no hiwe na kura mjam dia okay that's what in 2023 what about 24 ya bebo life for you go for him ade yin ko for him ayin ko for him be ni ade yin ko for him yo I know you say ya me ho na so na ndi kro mu pressure so fire o pressure no dey timi fire timi na chase ye no na ya fo no ya wedi no asen Evradi Yesu ya asen ne na wi aso e dey so my pressure aba woni ne wo ha ho o be woni yeti ase yes some pressure no ho ne yeti 24 no kwa ye simu somewhere June mo be June ye si 24 e dey afina ye wuri no ye wuri mo da ya sheshe guo ye wuri mo ja ndi oni e wa gua be wuri o ye nam ne ya ba ya boye ho ne Akoma FM 87.9 yenkoyanim yes yenkoyanim
enti wati abedwafo ni nyina nka wati na nakua kokko nka evangelist Samuel Mensa nka wati sofo kokko no Pastor Julius Awie wa 2024 de na no nya ya 20 no kwa ni asem ese ya see no say you know boni angofo di no 25 26 ba na ka say ura fi ya beka say obi a wo kan no kro bia yese wa no ye asem no unse kromo no kra kan te se kuni ya di atumu no se no kra ni adamfo eno kra ne kanya ya na ni tie no wa ye kan no ya wo ya ti woni ntumu mpo no ma ba ye wo ene mo so wonye nti wo ka pa yese wonye ni papa kwahwe nkofo no omugu akoma FM wo mo wonu ati wo monye papa wo mon ka no kore eso ye ha na wo ba ye be ka no kore se kira ka kira wo ba ha bie hu nsa ye frenchim ene de beto ho ama wo na bank no se Pastor Julius mo program de mission mo de papa ensema ye ke no obi si anu ya no obi susu wo tie mo de enti bia me ka se mama ekuro se be kwa ye woni mia ene woni mia ni ya ye de beto to akrokro no ya hwekuru nche ya ma da ni green sensa ewuo no na ebe wo da ni green kutwa ni mu no but se ye yiri ni mia no na ma aye wo ya ewu a ona ho kama wa so kama enti bo se da sabre na ye mia ye wo se ma me won timo de na bata hwe ne benim bi so share time na so se ba on to wi a ima wa ya de o se na mi kuru si me ya pa se ajume si ye yi de afi no bebo abaso afi no bebo akoma mun sem tim se obi be hia ya boy abaso de bia se e na de ya nti onyi ntum se de no kore but o chena se eboa wa braboa be ka se sa ya boa ho na be yi ya ye no enti sa pepepe e na etie enti 2024 yi de yene wa na echi ni yayamo yene wa na eko afi we mu nyina yene wa enti bomode ase abrebia no obehwe yen ewo Onua TV Rabi 1 TV anase Osei TV Onua TV Rabi 1 TV enafe Osei TV obehwe Facebook nso 2024 nyame eyatomu a next week Monday ye best start na yama ya chefo no ye viewers no ye better credit the amount na omo de ato data na fe omo share no omo share because ye person omo share programs ya ban full them this year be social media be bia k asem ye ba be di no anti kwa bia be fa so ye be support ya hwefo omo so timi support ye no a share program na ma ye target abamu no ye be senti free Monday ko this week ediko see Friday no ye review ni ye ebi okwa no na obo chese na obu ofu ankasa na yiwo hia ankasa na wo pese sa abra no wo frɛ na wo twedi ai wo twedi afati ma na so wo so fu phone license no ya kyerɛ no enti ni da no mo mfama ye na yesu ye nka bi ni wei ni ye bekeka nkwase se mo cha na se ye mere kakra na ye de ma wo no wo na wa charge na wunya ye ha beka ye ha ne manyina abomu na ase ye te yanka ye nka de ya wo bonte nzo okeka ne ma bom na ye ne ye dai ka mo se ya no ya enso wo ne ye nya wo ne ka ha ne manyina abomu wo bonte ebi mo wa mo se ya no obi ha ye ne betena ha na wo twan hwe obabu obi wo hanjo akọ bebre obeto twede bebre obabu obi wa hanjo ye wa botre pa na no kure ne ye ka ya na ya mo nti ase ye wa botre pa nti a free Monday ko no nyame ya domo a na ya che wo mo na che se mo dia to data no mo share sa dia mai san se ye ba no enibre ene ahoden eso Kristo nti ye nim se bibia ebe ye fine Facebook Akoma 87.9 FM and afa YouTube no Akoma 87 ye ne mato official pa say ya chance nti ye ntimi to official pa wo fi akan ye ho na ye nyina ye nto afi akọ apro abetu yensu bie ajonya miabwa yen wa ma fe pato yen
Afisha pa, afin come to Yensu, afisha pa, come to Yebiem, afisha pa, come to Yebiem. Sa jengrebe ne de akuan kwa na beto ana pastor Julius support no kaka onu baba drums na mo de say jengrebe all the way number drums no yes number drums okay 1 2 jengrebe all the way oh afar is to word na wasa so peace jengrebe all the way oh asmana is to word na wasa so peace na la hey hip hooray ya da nyamia ma en second atoye enye ni panyina na January ato wo mo nti ye te ha na ye ni giye enye ni panyina na enye ni sei wate ase mako nti ye ni age ya ene ye ya ba adwuma ye be ye adwuma se de tie bia no ye de rade ase nti kan ye ho wa wo hwe ye wa wo tie ye ye ka se ye ba mo nyina official po official na mo wonkwa mo wa hoden amen na mo wadi da so na onyame a ode ya hyase na ode ya wie ye papa nyame nhira tiefo onhira hwefo mungu so anta ya chi yenim sa afie woni mo bebre de mamo mo so nyame befa mo so na de yede beba bia no besom na yakọ anim na nhira kamo anim nyame na ka onyakopo Ewurade nhira mo wo Yesu Kristo din. Okay. Amen. Amen. Ana ya wa adwuma mu wai. Ya ba adwuma. Ni de kra ma me ya na mo se emra adwuma nya na sekan. Ya ti adwuma mu. Ya adwuma. Se de ti bia. Ansa ne best atie no. Se mo amunim papa mo me ani kan ka we ho asem ansa na ya hye bibia ase. Nyame ya adwomu a bronya brain krofo didie no mo hwe kunafo ne ade no ye de no ehye 14th to say the Valentine's Day no to say the last year no yeah no pepe because you want to say Christmas no we ye bi ebedru eye you can say 14th February no na eno no adie apiepie sabe see sabre no ena yenso ye de kai yakunafo ena afi yenyanka ne yenwisia ene disables no ti ye de no eye 14th February said ye mama last year no sana afi we mo so ye no ebedru ho no na de wodidi Christmas no wa yo no nyina atwo ye de agu ho ya de onyantoma wa pam de afra koda nyame ase aye dada ma ti afi na ye be ma ne mono no na ono so apam na ode efra na ode akoda nyame ase nti eye 14th February nti na ya na yen start we ntem no promo no yen start no ntem no ti papa ekua evangelist yeguso yentuma no ye tie fogu afena ne yesim no na ye twan ase be si 2024 ni mu efise February de ye si January mo na eteta ya ntene ye twan se ye be wura afinim na afi yetimi aka wansem yenti yame adom yetimi awura afinim na afi ya ba bedu sam pepesu ya ye kan se ye ba be ye yakunafo no adoye de yakunafo no ye nyanka nyina ye se entuma ye be mo mafira
ama omu duku papa bi abo sebi ma mpanimfo omu duru san fie ne se ojane trigu su kra oso pon me se den kra obepeso duku be kata so se ye be ma na ntoma bi apam afira na afi wanya duku bi abo so ye nyampa bo bi di ma no wi a afi ya penemu bi ene na anwa bi ade amano wano ama one nkora ne na nanom ne ade adi enti bronya ye die ye de a Valentine's Day enti nkrofo kwakwaji o mani akwakwo sebi bra emfata no ye boy ye kunafo nyina no na afi ama omo entoma ene duku ene empaboa enti se wo baabi na office aduane abu so emu so kona do office ayesi afefo pese wo ya adoye na onyame so di bi o kwan emu no e bia ye 1 bag 5 kilos na shem 5 na wo de ne 1 bag o fresh e na meja e baba beje o de ne ya nwa shem box e bia 10 14 ne wom o fresh e meja ene drinks abeba e bi kwan wa pack curtain no kra be 5 agu be bi se ma ko me twan se February du a me beba be o fresh e me 5 ba be fa enti ade bia ye de ye mobro ni bia doye ade bia ye de hia mobro ni bia no sa wo de brain ya ye de na e ka ho na afi adoso ne yatimi ache mana so obi a so obi a waba akoma ache de e program bibia nim se ye bodwa wo yanim hase na manfon ba bibia ni wa ye cha enso obi so ha ye che man to da kwa short kwa ya yesa de sika kokko to no ba esa ba gum abeche enti mo bia mananya na se bia e be short nipa do 1000 2000 timi gum ye che ni na am obi anya bi na de minim ni se nipa bia wo ye nipa bia doye no onyame so onya na sa kwa ano de bia me kan sa asem me ginyame di masofu di me me gi adoye nso di pa se wo ye moa ene wo ye nhira de mo bia fi se ebiri bi wo ama wo betime ahia obi na e kan koma kura kekese boa no ma wo de onim de asi na bra bomo the next time wo be hia obi na dance a kire no da na no ska odema se one moment na sa 3 days na me ni di se sa dance one first na mama na me ni di me ko di kura so na wo de ma na wo nim se sa na asi but e kan wa koma na wo de ma sa ayi ni ha nyina na mane na eno na ma me nya hoto so se wotimi ye sa nyame nso obema won so ebra usu no obi aba beboa enti bo modern na fabra se sikampo e bia mamutie from amonane e sikampo na wo pesa won so wo de ba e bia mako monye $100 na mo fan to emoni bi nkan mo fan to money bi nkan e bia mako monye €200 e bia $1,000 na mo fan so sika na so fan koto empaboa mo fan so fan koto ntoma mo fan so fan koto mo de obeka se fan to bia de beka koto de aba beka ho na ye de aba abebro enti ma ye fan number na mo e bia na obi tie na opese obi kra ho te ke mo pese osi na opese onya number na otimi yeah, ima yemfama wo. Okay, numbers no 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 814 926 0599 814 926 okay inti baby a wo bia say yesika nso a wo betumi e de afa so wo 20 cedis wo 10 cedis no wo de ni nyina ya keka bom etumi ye bibi edu 200 Ghana etumi tonto ba ko aha enti ni nyina no ye hia dia wo de bebe bia ye hia ketwa bia nswa sister Ivy Canada wo de ne de no aba saka se no Saturday no sister Ivy Ediaba Marco unse adoye de inshira wom adoye pa me se media me makan Bible from fitiase be wie we nyame se fa so me hwe se me mie osoro mfansin ma wo a enti we wo ni nyame na che o oni nyame tentam of something fa wo sika bra na onya bibi ma ono wo se fama no na wo mie kwan ma enti we give and take wo ya adoye no wo de ma na nyame wo hwe nyanka no nyame se na ni ko wo mo ho ni nyanka ho pa nyame ani ko na ma o be kan o Matthew 25 o se me da fi ase ma me accommodate no mama bibi ani me da de jana mo mfra na o so mbuza nze owura ni hia ya sa na ma tu wa ya anye o se mo anya mamu nuanom no nyama me enti ebia wo tam 100 million e de akoba for de wa so dem but nyame so se wo nua na wo de man na e se de wo de ma o nyame na eti sadia de ya kana sa wonya ntia ase na wo ya de na kristo sum na ma yeso no ye beba afode wa so dem ye betua tight ye be ye we ye de to konwa ye de to
kind of say sisi aso de ta asase yesi aso dan but osese wo di ma wunua de a why you direct the amano the wo ye na so de wo de bua ma nyame na dwuma no so but the wo di ma wo yonku ni pa de wo de direct nso ya da edem no enti se obi hu kire no na se ufi wo yemu oba for there 100 million aso dem but obi hu kire no we 10,000 Ghana the amano said je never solve problem na nyame se wo de amano direct it is a wo ye mama and we ye mama ewurade enti a burden na wa ya de ama nyame a ehun sunsun so nyame mfa ma o de baba enti akoma yetiefo all over the world the person come with us nyina ne se yen adwuma wo ya ye bi ene ye catch us ye bi meta pichiken aso dem se ye ka se ya bo afode ye ka se tua tight ye catch obi ye bi ena de ye eno na amanya mi hira ye recommend ye ka se ye nim se ebe bo awon so ntini ye ka na na de difference asofo ne members ntem se du baby a nsem na ye ka kire no omodwen se bi a ye daada wo mo enti sofo no ye member na nye enti at the end of the day no na sofo na ye hira na member na nye hira na member na sa ye na dwe se asofo no ebu mi agime sika ye bo afode as what stadium so be ye bo afode sofo penin ne bo kese pa oni di kan ko bansa abon di aso bi abo but members ni nya revelation who say sofo abo 100 million 200 million me aso ba be 20 million enya wa nyame se de o be ma no susuku wa na o ma ye no sa pepepe the sofo ma 100 million no ehun hira and also ma 20 into 20 ne pepepe and the only sofo no cause 30 20 50 years o be koso aye kase a chen kire say abribia o ye de do so chen wo de enti so ye be yentem no but the members ni hu secret way ye bo 100 million wa bo 100 million ye obi adoye onu so ko ye obi adoye ye boa obi onu so ko bo obi ama entima se nyame be hira so fu bi aja so be da ye be ko ne pe enti ye yete ye se ye mu ye se bi ya shepe am Maa Akos won fo pastor Julius as ye boa ye no ene ye ka bi kira no enti se won so de ye ken ebe ye dwuma na so be ye bia ebe boa won so Maa Akos o ya do ye ko nyanka fie o ye wei ena aboa no nyame nam so apagya no ena ne ye ka bi kira se won so ye ba be ye mobrofo bi adoye enti won so fa o kakra ne bra ye nim se wo ya nyame be shira wo yare bi da so nyame be yi yare na fi ho wa wodi bi ye se a block nyame nam so be bia wodi ni mu o tubes na ye se untimi emfa ba no nyame be bi mu enti yen ya hunu ya so awe ya ye aboa yen ene ye so ye kan fo kire wo enka sabio kakramuni nko kase me ye bibi ye fe ne sraha se me de sika koto ko se masa chama wala Akoma di omu masa bi omunyimi yo onimde wonya omunyimi they know why they do that kramuni to na ntwie ba ko bienu ye se kunu adwumoli bi anta akiro omu chikra sabio ena na ntwie ba ko boy sen enti obewi ni bi 100 200 million no de aye saade no enti Bible say obi ho a okoso petiara so da wodore obi so okoso di adona etena so so onko ba bia enti adofo no ye kenyina no ye pese ye hye onkrama hu se service wo se so pastor Julius eda ka mu na se eye ofa eye de ye nyame de ba ye no so hu se Maa Akos etia na se eye ofa eye de ye nyame de ba na na kwatia eye ofa evangelist wa Ishmael eye ofa nioma ye ni so ye de na de ni abrabo ye boye ene adoya ye ene nyame de hira ye it is a won so wuye obe na se de ye Akoma pa aye na wo so Ewurade be hira okay Maa Akos se de etie bia media me say ye give and take se ye kan obi wo ha wo se ketuwa no esuama me ketuwa no so na nyame hia adana oba kunafo na woni bie no na kan nsem kete no na bia bo 200 million 100 million hwan kono nyina billions for na bo enso ono de yeketo no ofri na hu hiehie mu e de betum mu e ma nyame eso nyame ye de ani enti wo de 20 na wo si eso an mpacho nsa fa sende ye wo de 10 na wo si eso no nsa fa sende ye kakra e wo hu no wo no a aka wo ho no wanwan wo geishia ne wo ti na pa ne wo hwan no eno wo si esama mpacho nsa e wo nyame ani so eno ye de wo ni ye wo aka wakoma enti emfere obi si na me confess sika we afri he mu ka 50 million ni 100 million me pacho da bi wo dia no wo dia 20 cedis wonu ho ba bia wadru ni ye wo be hwe ho ne wo dia na wa ye wo die nyame ani so yeso ye ni so
enti se ye ni so na nyame so ani aso a ehwan biem a asa omo esese wo so omo ani ana aso omo ani nye obi abiem enti wutumi ye wo de kakra ene ye firi na ekọ nyina ye wa adwuma mu ha fa wo de ne bra ka emo fabra anwa fabra obi se me wo mo ketua baako fabra mpacho ye beje anwa ketua baako na me wo mpacho fabra yi wo se me wo yi koko nketua yi crate me pacho fabra ye beje wo de no wo de no de wo no obi ye bi ma ni so nyame ani ketua ni so nyame ani sanso na ketua na wo be ye no eso ye ni eti wo envelope na wa bo ano kakra no fabra ye ebeso ye ni ye beje na nyame so ahwe so aye de ehirawo ma wo bi ntina wo hira so me se ye woni pa bi wo ho a o mo ye nipa bonefo on pese nyame be hirawo enti no akasa agu wadwunum na we ketua we entoma ba ko pe tewon sa no ya wo de ko we me pa cho fabra wo si wo hira kwan wo si wo ye kwan wo si wani monyam kwan wo si ye nkoso wo kwan ebi wo kra wo be ye sa adoye no na abokwan ato wo manim wo ye sa adoye no na abokwan ato wankasa sohwe bia e ba wo so no esi ho enti obi wo ha wo ba begina kwantifi no wase no enti mesraw entietie ene afi wei wo ye wa ade a entietie ne boni bia ani bi wo ha ya ne boni because me de can be in the term so for o de mentietie town mentietie town we ba ba ya do ya na mentietie dabi entietie ba bia obi wo ha ba ya na do ya afi na me na me kra me kan pese me de mo ba ko bi koma omo asem omo kan yo na mo keto we dabi entietie wo bi adoye kra no ye nhye da mo ni dede saa forward ye me kayo me ma me see body no ye to ye bo ase gina de efe no wa moa no kakra on kan kire wo ade ba chi ne atwa afiri soro ho eno so a eni fie a ye no adie obeba ne atamafro akoda da so so yan kan chance de body e bre dabi on kan kire na esu obi dese wo be pega wani no na ntosi papa no nyadoa papa no itima papa na egum no mokra mo wi bio ni asesa na ye de ko o se sabe no mo twen se mo ya ma ni esira wo mo nyame no mo ya ma de ye mfa papa ene mfa nko obi ya do ya no de ade a enye e ma nyame bunfu meje no me wo pempaboa na pempaboa efe atade a efe aduane a utumi se inspire wo di aba na enipa na wo bedie no na ne kraba no ho na wasere na enhyira aba wo so enti de ye kan nyina kopem se yempesi besi wo nhyira kwan 2024 ye be ne 14th brabe bo kwan eto wanim ene wo manim wabusu yanim ene wo nko a wo so wanim na nioma be ko yama ma ko number no yemfa nto ho 0245 30 14 62 0245 30 14 62 na 0599 814 926 0599 814 926 nti numbers no eno no nti wusika wo bibia o wobetumi ede afaso person ye befa ne ma no a wobetumi ede afaso be frɛ na kyese ya ba na ya befa enema no ya me enhira wo papa yanko anim. Okay, producer say yanko yanko anim de yanko evangelist that was my name ma ya ba adwuma de ya ba adwuma ya wa ha afina chance ya kwa de ya ba say the tv anyame de be fe ma na sofo ka yenuanum muslimi o ma do ya o mu ya onni adwun bi ata kira wo fa ne yem oyi ne yem na wo ye minu akra mo panyini bi na wo che me tena so sofo unim se bible no mo bible no momma na wa mamo Luke 6:38 ono unim de entia Yesu kan sa no nam salaji da bi jisa wo kire me minu akra mo ni na kire me o se momma no ampa ma wo hwa wo na eye give sa ka se give no wanfo bia din anhye ho de Yesu kan se give momma na wa mamo mono kire se
obi bia obefa mono no represent mono wo ye de Yesu kan ye ne pe enhire di onyina beba no so entu ase momma na wa mamo susukuru wa pa mo besusuo no eno na me awurade mehwe so enti kasa mono enye obi adi na hye ho chese Maa Akos da represent mo no move a nyambe hira kramoni fa no ko nyambe hira no busumsum ni fa mo ma no ofa no didi sha no nto anse kan na yenkuro nketo anim no na ye bo afore a na ye ko fa konfu fanyi no kuro mo na obe ye chairman kramo ye bo afore asore bo ya bebo wo wie na sofo ma afore no so no ka so onyame hira wo ma ade cha konfu ni obenya adwuma fi se onyame o miskotu ni word wo se wa kro na sem a che ni din enti se ye de na obi bia odi nyame asem be ye adwuma sebi ma wote ye nuano meya wo muton wo mu hoi na wate se akoma mu nsem 14th February na wakobo adwaman ya wanya bibi wanya ntoma ma me fanko hwe wo de ba nyankopon on contradict no ho na sem nyam be hira obenya adwuma ene o mo mbako de minim nkofo kro mbako because mono nti alaji ni kire musa no si nti na mo Christopher no mo hunu sa de nani so o se mo obi adi nhye ho se ro do obi di nhye ho de anka nti ye hunu se mo no mo ma na mema mo no mo tapo ye nti ade bia kamoni ye bia o ye free ni mu and ya so ya de agina ka se o na ba cha o na ma menye mama ye musa wo se bro nya Kristo ni be ne to akokọ eku no che ni fie ho cheba obi wi panye we ncho mbe shechiri wiase wo wie na ne mo awa no obeti bia break Kristo ana alaji ma che enna me dase alaji nya mi hira oni bi kwa na nye ni nwan na ni dwan baako obeche ode be ye die ho ache o mama wo hira chen wo gia odofo wo de eye na kweka eye cap baako pempo a ma give it out ubetimi aye mo package be say 20 per mama me de baby ye duan won na de ti ma ye 20 pack me say mo nyina enkwale wo mu nchama wo nyambe hira momma na obe mamo enti mu ye nhya no so na free sabre ya de kono kakra bia wo fasiri ye be hye obia no sa Valentine day na hwede onyame obe ye wo se de duru se ye obi ye ju obi nkwa utu ana mo bompa yegu so na nyame hira wunya dance no so we so he na hwa de se brade me de siri ko hye obi ano na hwe na fa ade power a wo de ye wo ho be ye ye no fa sa ade no bra ontuma wo hwa wo di fra ko bedwam na ye be kanfo no fa be che obi empabo apa wo nim so wo de hye ko bedwam a ye be kanfo no fa be hye obi na hwe de brade be ye momma no be mamu semma ye de be mamu asem no ye de ato ho no ti yema ekunafo no yema enyanka no yema ewisia no yema disables no 14th December na erade e de be mamu ne moho yemfa number no to dwabiem 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 814 926 0599 814 926 ketwa bien so de benya no ye beboaboa no na yenso ye de asom wonum 14th February ish okay so ye be fi ha say ya last year afie twa mu no mo na April bosome no ana we no ya okay July bosome ne da na to so 9 na Abenaicha Florence na editor friend pa de Florence oba wo free bekwai wo bi a wo ho ne baye na wo baye no chese na asem wo de baye nipa wo de no baye because ansa no obi beba show we mu bi aso no na one obi na wo hawo eye ni kunu ana obi na yire o maame obi a wo sisi no enti nipa wo de ne baye ne ye fre no owusu ansa edi ayata de fre no yes nana sobo nana sobo bekwai nampansan se ba bi ho ekuro bi ho sai ho no odi free ba ye
oso opedan ya han eja wono no ababawa wonya ne kakrawa ene oso wo de kwa pen dan e de no obi che se ne na na sobo ni fie ono edan wo ho enti wonko no onko han okwen na hunu a na man so tra ka mu so mo fa ka so no an ka o no de ne kwa excursion ni je ne ho me so the hospital so the bank you so hotel nie no akwa che na sase we ya media ode nsa borambo media yewura baba beto no media yewura no tumi yese no yese no ayesi ya no de abonbo media na wo afa die eni esa de ma me no na me ma danam me na kra yusika no me mpese mawe aduane no so na mo die si ye ko so e wo studio sase no e bia na wantie bi enti wo betie ni ye pa na ye wi abadwafo bebem no mo de aba betoto enei ya brabo ho ye wi abie phone lines na ma na so a kire wadwe ye nko ne enkotie nuaba no ne entie die na na so bon so kae Bacho me frijache. Jache. Ne bacho. Okay. Na ewie Mary si enya demo ano. Me dasi. Ewie die me baya aboko. Ma se bi na kire me so. Na me se me de ba bedum. Na ma boa me. Ma hwehwe me ba. Yena na pom ti saying nyame na adumo ma within pacha omidin di Latifa de ayin Latifa Abubakar Latifa free hina bae pacha omi free wana ba ma oho wato pacha ene bre has come ana meboa no kura pa ene bre wasem no mu pa pacha ma because from what to asquade nya kwan yeti akra pacha kwan ni mu wa pa. Okay, inti Latifa fa wani to ba bi amufia dakaka ya ni wa ba bedura na fa ni brekasa ni inti asem a wo ka no man pacha we de boko ba nya boko sa yenko mekunu ai ware me wodi Malam Ibrahim wo ye Master Chief Limam wono na ya wodi enim na omo ya asore na wa ware me no man pacha na aware anumu no memfa asem bia anha no te se wontonto mama me ana meduane sika ode mama ensome ana se dan awoko han mama enya hwe but ni nyina no wasori a wosi woni me beda gise wode ne kwati ade afa meto 87.9 Kumasi nti wa try me sa bosumu miansa no mesi samede manu a ebia na makonya asam bia mintimi ensa me ho yare a ena media asam no kwato me papa num nim ewa abusiafio no fie na omofre no no wo se eya no kre na me na me ka se kokwo wa meto na se kokwo wa meto dia wode ne kwati befa ho na kokwo ni yeden enyera na me si we dia wo bo enye kokwo asam na opese won kumi kwa efise obeyami asem bia kura na osi na wuni ho wo hwan wuni obia obeba beka bibia kire me se sikadura na odi mi bedu se die be wo ma mintimi nim ena me papa no mo si me ya janka me papa wu na omo di ani na wo ware akwala no na hwe na befa no ko na yede ye ntimi bu aware ano wo si yo wate waka se wate no wakofie no mampache o eno ano no wakofafo mu ana wafre me wo si hele o me si hele wo si abusiefo no na omo besiew na me nka nkira omo da se ma agyae na me mbe ware obiem nso bema bia suni ho a me bema no kwan na wa aware o mampache o bema bi baaye se wo peme ena omo abusiefo no frɛ no se omo ngbu aware asa won be yi ano se wo jai mi ano omo asa chichire furufufuru ama bema no wo si wa njai me ena bema no koye ba kwa asa baaye wo si wa no wa njai me ena ono soso koye 10 years niema wo ma me aduane se kan kwala mienu ma bresa akwala ti mi da hospital na ma fra papa we na o si wo no ni hwi ma me mfra no na me si mi wa abusiefo a me koka ni secret a kire omo me nkwa na omo mbua me
ena ma edi menden me to atajomolk me ya kakra hwe nkola mi high dime afedi ama bre na me si panyin no nko no ho panyin no 14 years na anka me no oba no ti sesi a me no oba no nko ana ya kakra me bre hwe oba no nko a ena me si asam we de ano ya de mi ntimi obi antimi mboa me ya ko makaranta me makaranta fo panyimfo no ko no ho omodija ajanto akoe se me se me pa achawo se me ko bia ni security a won fa me bo ne nchame na menene nsantena te se aware wasila ina me sa fa ko malam bi wo kambale chief limam no so omoso nipa mienu fa moto ko no ho wasila wanjai me de fa bebi a wasi obi akopa na acha wasi wanjai na obetwu me so saa akopim se me bewu sesi a mi ba kumasi no mi da bonten mi donya me ma nsuo to a na nsuo bi mu bumi no akwala no ba eno dia mi da me nya me asese wa amfa me to embe pra me enti asam na me de beto am se mo mboa me mo ka bi ma me no pa cheo eno no Maa Akos. Okay, enti yenhwe Latifa Abubakari ena yeno no etwetwe nkomo ena wiai yi na watwede asempodo ensamsebe ensemu akase ena piepie e wo hase yi na Latifa yemfiti ase kakra na ebie niema ni so kakra kire ye bepem bra be ma woni na tena wa ye onwade wo mukuru mu amamre mu ye defo pacho ye mosifo na me pa betena wa. Okay, nti uye mosini be ma ne so saa be ma no ye walani o ye walani. Okay, nti yenhwe chief imam yi wo so ye chief imam kambale chief ai me kunu no so ye chief imam your friend say Malam Ibrahim dudu na friend mualim enti yenhwe Malam Ibrahim ya dudu na friend mualim breben na ohu wo be wade wo nkura ase sade eture bia mo ma wade no nkura 87.9 na be mai ne yire no bedru ne yade wakwa ka kete enti yen starting free ho ne yen tinsem no ase bia sabia so sabia nyado entrumu ye opese wo ne wo yi wo de start ene bia fe na ho na bia wo je ho anyi a wo pese wo gya ye enti start free bra obehia wo obeye wo ade odo ba fie no ono da san ansa na ebe piese ne yenti asem na se yie pa why yo mako me pa chao oba na me papa no ya malam me so me papa no ya malam na ono sa malam Ibrahim a efre no mualim no na de wo sua no ono sua no ono kratu no na ya me papa danfo ye fra no wafasedu e wo tagara yiri enti wafasedu ninti na me malam no hu me papa nso ya na oba me papa timi yeti na omo anom na omo asate no hono afa Quran no na wasua omo ade akakra enti sa na bra ne di hu mi wo fie ho enti ye fie no so na bebi atofom wonam kwan no so kura na wo hwe de wo tena fie no ti wo be twom no meti ho na okotam na niama se obi njimbra me na me nsimma no ti me siniama na emre bi na me siniama no se me de kwama no me ko ye na okoya asore anyimbre de no na o discuss what to center table so na me se me de niama we to ho na me kwa bra yi ba na se ne sika yi ni ho obeka se me na me faaye na me tena ho ti me ti 3 and 1 so wo ba ye no obechia me na me ne de nkomba kakra wo sori fit prekope na wo be so mitiri se wo ye krato se wo ye de be obra no wo ye be frankasa ma enti minim oho na wo fa me oba ne be ma wo di mi wo honom satam na wo nyanka kira me se wo pe me kura na wo di mi oho na me wo sori hye ne na me so me fa su tena kwanja no so na obu kotoje se wo sra me na wo pe me aware me na se wo anye saa wo ka se wo pe me ameka se daabi me mpe no enti na wo ye me saa ti me ni start no ena ya oba ye fie wo ba ye fie kura na wo soma akwala se wo be frɛ me o na ne yire wo humo obebia na ntokwa ai frase kura na wo pese wo mboro me na chese wo yire mpo me pa cha ai wo yire panyin wo hono wo yire panyin wo me sister ne di Safia nti tambia me ne ntokwa sa na me se malam we de wo yire wo bomo ache se wo be ya ifra no a na wo so wa hohoro me fi no a men see ye fie ha biem me ka asam na akire no Wednesday
Thursday Friday ena oba me papa no mo sika kura ayeji ansa na omo chichira efra ye fresa sika ne soda achi no ya fa amame be anam say me ni obia no ntimi pe obi nchen akotena because me ni obia ena me pini ye ena omo ya efro no bra yi wari me no duku ntuma baako sei kura wanto amame me kotena amame no awo baako mienu no mu a wo sore a wo sigi se wo fa me to susu a wo bekumi na me se me mpene na awaribu ni bae. Okay, enti yenhwe ebra ofa wo no oforce wo no dae no na wo mfie sen me pa che ona me wo 28 to 30. Eh, ni ese no wanyini kakra. Pa che 28 to 30 years. Ai, pa che o me di kan aware awo mbema mienu. Me first born wo 22 years. Oh, okay. Ai, enti aware no bu ye na me betena me papa ho no su hu mi. Oh, nti nya won ko na abremu na ebia malam fa wo na emom no 28 to 30 years. Me pa che ai. Wo kan kra wade agya ya wo dada. Na penis anso na wo jeja homa malam fa wo sa na se wade adro bi gu nsam na ma wo na kwan be so ene wantumi anye ho because na wo nsa. Me pa che se tama wo so mitira wo ye te se wo ye kratu no de na no de na ye wo so mitiri no o kenkan ye kro anum niam bi wo so wuti sei ai wo so miti sei na me se wo ma me kofie mi kofie me se me de aduane kra asi so sa na mi ye sa mi be hu no ne mi ada na je so pa che se na wo so ti na no wo kan Quran ai na wo like oye waduro ai wo ya aduro ma ada malam oye no wan bia na no kan kira me se wo peme wo ai wo nim sa ye pa wo si ono oba bia ni ho a wo pese wo bedi no a wantimi andi no ende wo wura dwom na wa anya kosimu no a ende na asam no wantimi ye wo so oba bia ni wo pese wo ye ne dan wo ti ni wo fa no oba ne bema wantimi ndi no wo anya sa oba no oba kura wa aware se amalam timi di no na wa gu aware no fie obi omu nyina TV we na ye hwe ya nhwe Captain Smart na ye Maa Akos enti omu nyina tie mi se ya atora na media obi mfre wo se ono wonim oba wo be di no a wantimi andi no ende na kosia eye mo no na bi ni market wo wura market na se bi wo hodi a wo to be ye ne dwuma wo be di wo di sister bi abu na ware ya aware fo wo classics aware fo nyina sa malam yesa brebe na be hu se malam edidi rough sa na se wo baby obeka se odu ti beka fom bia na obefa obenya ho brebe one the better we ya na se what say asem we ansa na wo ba be for so ai satama wo kasa wonu ana kan wo kasa asem we na ma wo me ba be ma na wo na wo 4 years na wo kasa asem we satam na wo ware me awie acha worry we ansa but wo ba ho no wa metiti say bia malam Ibrahim ni subanya wade to krom ho ni wa metida me pa cha oda bi wo ba ho no edise yansa na wo hunu malam ankasa akokọ kọ na krom ho ana na wone netie krom ho ana enyina ye fie kura na emu ntwisa won wo be haye me so me papa fie onyi ni say wa ware dada 28 to 30 years wa ware ajai wo ma enti malam beba fie ho no ni ade no wa wo hwe no bia na kakra wo ne nsem ti wa na wo yada no dada wo pe malam dada wo se mo nsura wade mienu miensa enti so wa yire kra nan kra ho fa so beto so num ti wa na wo do ho ko hye malam ma ko mpa che de bi malam no woni hwi ena malam ti na mi hu se afrate lai wo ho e wo kumase ha wo ko aifrase anema wo be hye no na me fere e bi ti sen otimi hye nema basa na odi akọ na me si de wo hye ko mpanyimfo ho na emfata o enti mi ba kumase ha na mi sister bi tina ka mu one city mu na mi kan kire se mi pesa ka mi benya ntari kakra ko mama alamwa na onu nema ya wo hye na sister ne si mi si ka 3.5 na mi nim nema dodo a me betima de beto na sister ne se ende odi me be ko afrate lie
na ma ko yi top and downs e say free Nigeria eba e top and down eba no na omo apam dada nti eno no ne boy efo ti me ko amenya bi asam where ameka same boy no kura won frɛ nti me yi nuama no e de kwama no woni hwi ma enye se ni sikanti malam no wo no woni hwi wa wari mi ansa na oto ne car wa wari mi ansa na osifie wa wari mi no na ye haidan na ne yiri panyin no so wo ono no malam no na bema fie na woni hwi up to now kra ne yiri panyin no wo ono malam no na fie no o si ye no enye wie ye ti o munya nko fie ho okay enti yenhwe de din kan na wo ka say wo si niema na wo de koma malam na ofoso wo no wo da ye no wo fa wo to ana wo fa wanim me pa cha wo fa manim one family to e hono the first one the one family to me no kwotena 4 years ni nyina wan kasa 4 years ni chi na o start say o be kasa oh passion when in it 4 years na ne woy ai mo be din kan ai one kan che wo say e bia me pese me no yes sabe ntumutu me pese me fa woto one ka bi sada me passion wan kan bi sada ene ye day na after 4 years after say ma wo mu baba ko awie obeka cho se de me ne wo na normal me fa woto man pa cho malam ni enipa bi a won pebre wo sori a wonya ya sori wie na onum ni ti a na o TV so won pese obekọ ye bibia akra ena eno chi na mi hu se wone man bi sa man no kra ya chi na akọkọ da mi mpo ni din wo ono wa fam be mato malam sori a na wa kọ sa man no ho so malam no sa man no to mi hia me na obi wa chia me o se amaria malam hu ya na me se ai ne hu ye mi ba fe na me se na won sa man no dia asam na wo muntem aya wo hu me a wo dia won ti se wonya na enti oni chi na ono so start sa ade no mi gidi se anka wodi mi beye sikaduro Latifa ube hunu malam Ibrahim ansa na wo kofa saa enipa yi a wo kan yonko anase wo hunu malam Ibrahim no na ne yonko ne saa nipa ne dada mi pa cha mi hunu ansa wa ware mi kura ansa na wo kofa saa yonko no ojide mi pa cha ai ojide mi pa cha ai na nya ne yonko no because according to wo saa nipa yi so sabe wo mu a wo mu ye tumuntumu bi am ye che ne pen ana pasha ya chi no akọkọt eno hu nti ne de chi na no de na ya samfo eno hu nti na odi bra bi ama ne furu ahyehyɛ ena bra no ade no kɔ court ena odi bra bi to saa ama ne furu ahyehyɛ saa man no wafo obi to ama ne furu ahyehyɛ ene de ne kɔ court ai na de na wafo obi to ama ne furu ahyehyɛ se de ema ya fa ye ne ya fu hyɛ to de bi a sa na ono so ye be ma no aye ready e fa no anefu be hye se wo ba anyem be ma anyem se ni nyina pepepe spams ni nyina ne ko ni fa ba bi e fa ha ni nyina kogu ye mu eno omo de ne kokot na ye de ne kokot ko obi na akọ hu ne se nu nti na ye de ne kokot na pa che mi ko obi pa na kokot no kura na ye fie be mi ko obi ekote de ekọ so ho me pa cha ni pa na ti me pa cha me mayi me ho afiri mu o ye me pa ka be gu wo sa de wa pa sa body di ena nipa boys bebre so ye sa wo wow Latifa ye de banka be gu sa me na amwo kwa ma me teta ba bi o ma me pa cha wo kokot no pa sa man no kokot no ye so wo fa wo bi tu nti me pa cha ai obi anim akwala kura anim wo wa ho sa man no na ye malam so na danfo oho na che se wo pa che se first no na malam enim sa de ne ye but ode ne ho kokko ball sa man ye ofa wo bi tu ba de fu hye ya ye de ne kokko gina court no wo fa na danfo achi ene obehunu sa de ne ye man de mentimi nka ba tama meti ne ho na wa amfa sa amba me ho no enu nti na meka se adamfo ni nti na wo suye sa de no wan ka bi anche wo dam wan ka se no de wontumi me pa cha da bi wonin na ama na try say wo obefa wo to ama na nka che se da bi wa yira wo kwan nya ha ha me pa cha da bi ono de na ne juma mi hu ni nyina na ne juma ne se ono obeda na opese wo fa aduro bi a wo betima de pe o mo enu de minim ba se turumudia na wa amfa sa amba me hoda edura wo betumi dia pe wo mo ai ene sen wo kura mitimi wo akwala na da ho akwala mo no 40 days na wa ko fa sa aduro na anom
say on me beda say de be ya so be premio say say obema ne bema mu aye den me pa cha ma adan ni fie kwa ni mu kakra na ma malam ni fie kwa ni wenya be say obenya be 65 years be 65 years me pa cha ti just wa go kakra so wo da gi so fa sa adro ni bi na wo be pra wo o pesa too much eya ma ne fa me to da bi sa adro no ma na me be ndai mitini dam turumu ne kura ama mpene no wasi mimpie se nsuo kura pesa nsuo kura mu na wo be pam ya freedom na wa tunu dam wasi enya me na me high dine na ma no ti mimpene a enya me papa fie ni ha me nkọ na makoda fie na abonten SY fie ofo nyina nimsa case we wasi san me si mimpene turumu no a na o ma me ko da abonten na no akwala no kwa da dam o gisa ade achi waba me ho 1 week na okọ me kura no ho 1 week sa wan kọ me kura no ho a me ni asunje bia wo fie ho menya te se ne moto su a na me kuma ye me na me kuma hyehye me sa man no we within ankasa woni no wa masan me ni no wa ma mienu mi na ma ware fie sen ya ware 7 years na ware jai ne bae wa sa ma me atena 10 years enti yenhwe se say wo say baby a was wo de fa no on fa sebie son sebie nya do kunu so obefa woto wo try chei wo de bia wo pa aba na ka chen so okay se de magemu ni opeso ye bia ye fa meto me pa cha da bi ma njai mu manada oh wigidi oh ma me pa cha da bi aka police station kura na me ma njai mu manada me se me mpene sa because minim say wo ye me sa ebe bo me yare se kebe kokwa so wo ya ya kebe kokwa da bi o ma me yesa de o break me no kura wa nya me sa na wo yo be sa kokoro no ai sama alam ne ya kokoro de me ware first ne ya brant e chen no ba ma mpene ono kura wan ya wan kasa ada na wo malam wonim se me ni baby da me ni obi ancha me be ko so wan se se asama age me ho abakumasi wo betima de ato ame wakumasi ha wo majai wana ama me age me ho abakumasi wo pe afato ama ha wo se me ni baby akọ me ni obi a ada wo ma me no papa wabusuafo nwan me pa cha wo me ma me ni me papa wo nyina ya hoho mo omo firi Burkina betina awa nti omo hu ya no omo se omo de ebe kọ fie omo de ebe kọ omo amfa ya anko ena obi anya ne baby akọ enu nti ne ya nimfie se me ma me sister ni ana me papa nuanem de papa ba de omo wo ho ba me papa busia ankasa no ya nim obi aginya me nko a ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie eno anu waso eguso da wuchie no sa pepepe ene koso e won krofo wadie mu me kai mre bia ya pu adwuma me ko sei teacher ni baby efreme oyesen ko beba na ono so ka the same thing say ma say me brema wade ase adan was be ma me ne tie ne say beto mu san yo se beto mu san yo me ne kwada was da me pesa me fa woto ma eno so de me try ba ko no me ntumi me ya so ahunu eye me ya me ntumi so be me say eno ano obeyo ena ja me mpake me ne ma ko mabusuafie abusuafo so bisame a me hunu se me ka kire wo mo se be ma ne say obefa metro ohun ti asem no awirimi a me hu ne me nka bia be ma no so asa pasen foforo ntro foforo ene watwa gu me so na so me si dan ekoyi se secret way edipie ma asem so nti meba teacher ni ba ene frame nti yade a ekoso ahaya Akoma 87.9 FM se afei ena o hwe ye ne asem bia oyire Latifa Abubakari ya mimi asem bia wode tumanim no mala masa hwehwema so papa na oyire Latifa owen ma wade nagu eyeden sitana tuka yesi wafo mashi sitana wa mashi yes na waja o ba kumase etika biano malam binti na oyire eja wo ho na wa ba kumase adena Latifa no me tuka before but I can speak English now. Malam fa betumi e de onse de wo kai kra yete ase
enti wo ye fura mu baako bi me Latifa tell oh on can clear wallahi ye me tell you papa no but first wife ana sa Lisa ni Latifa ni nam kafa pani oh yemi hey Latifa ni champion oh what it yeah wa how pa wa more problems oh well many problem Latifa oh champion problem ni oba mi ba banko board banko board is where we chen oh Latifa Latifa asem wo ho problem be pa na Latifa de wo famu onu aduane ma on se wo ya ma didi watem oh tembia wo di na tembia on kan kure wo di ko wo papa ni fie wo di se mara ni se mara no mani diare mara no se ni se hey tembia problem tembia wo papa no wo se fie no so o mo nyina ni Latifa mo nyina ni sa Latifa no ni na of fourth wife ni na of fourth wife wallahi ni de ware so le sagelos to me si teno it is si ani Latifa oh on kan da aduane a woni wose wo man aduane anas wo na konhoma wose wo man na konhoma woni wo kuse eye na wa ye no wala ya woni wo ko and anything Latifa talk is not true at all. God will see me. God see me. Me are madam. I don't want to do something bad. I don't want to do something. I'm a imam. Chief imam from somebody from some place. So I can't do any bad things. So he lied. Come down. That girl will say, "Why can you cry? But lie they have been." Alam na adie complain Latifa ede koto na busuafo animu. Come down. What kwani? You see, Malami on money there. Oh, go and say. Le papa ni so wa frani o si oh madam here me 2 years no on ban in fear on person let me bada on person what baby obusi anuso obusi afia omunyani Latifa oh Latifa so one person woni no beda okoka che na busuafo se one person woni no beda o papa alaji mama and see na waroa bibia toko ha nipese inu beda nipe mau sika mau bebe na Latifa kachene ane so we nyina de Latifa dia ene na problem ben malam because Latifa problem in Latifa problem in a million Latifa. Then Latifa a problem. Latifa a problem. So Latifa no. When you see but boy be your friend Omega. Tambia only bada. Tambia only because no call Latifa place. Latifa only boy no so. And me say me we see a few. Oh, John that boy there, me Uni Sagano, Sagano, Uni Sagano, or a friend Omega. Okay, Omega, what you say? Malabu patches and that sound boy, no F4, Latifa, won't. Yes, Omega. Anything say,
na malam na Latifa one woda ya wo kwa ma be ma foforo afa no na one woda ne chese Latifa na one woda like one wo yes sex sex time no yabada okay na edru baabie no na sa wo ka se Latifa ne wona wo se on to me die ti no so on to me ne wona sometimes he go to the family to tell them you say you know Isiano Mejano Isiano on come problem no unsusu say na problem ni free say wo pese wo fa Latifa ne to eno wo so ma ne fa the sadia no on kan kre Latifa se na wo pese wo fa ne to sadia no dadia no kan kre ni de ware an kan kre ade malam yanka no kre Latifa ko na busuafo amane yese wo pese wo fa ne to ono so empene so ena wo sisa empene so wakogu wadi mu ase awo no en kan kre malam wo kwa no obusia no fo okwa ni waju kura odiri ko waju wadu ko waju so ya na dai ma prince sadia no wadu ko waju so ya na dai o se ni no oba mi no mi ti ko no school oba no ba malam se baby adru no minim but malam yanka no kore wo yire ni Latifa wa ye no otoso nine die ti na ususu sa Latifa betumi akobo na busuafo amane yese me kuru pese ofa me to but me to me entimi jaya wade Kisadia no ebe 12 years now ebe 12 years but o fear tambia no o pattern fear tambia meeting it's cano anase no tambia meseno tambia meseno ska but o kwa ko catch no pattern say ni friend say ni say obiani na sadia no obiani sadia no wo ba wa ni me say wa ya dan omu ni say what say anya no kra anya good girl obiani sadia no one good girl odi ko ayi ni say ye nko say ni dano say what I say I can't find somebody follow you if you just agbonia me play fan of you catch you say what you just say on mother media it be fan anything what you I don't obo na nkome ana oba bele menu obetima bele menu ba fa ba ko so me Tisano wodi ko ayi malam so sa malanu your friend ayi gonso friend you see what I want I tell my truth everybody know that girl is not good. Okay, everybody know that girl is not good. Malam yanshe not talk and cry and cry na new kwa malam yanshe Muhammad anim yanshe mu gura na wofa na kanokore because na ko fa Quran na malam wa na de besinye malam ayi kore malam ayi kore se wo pesa wo fa wo yire ne to wa bra ne be wo asade na ayi kore malam wo try be that maybe na person for Latifa to won so ma won for 20 and so book and see about if you come somebody will tell you that girl's somebody
If you can't watch somebody tell you that's way, it's not good. That girl is not good. He didn't fear Allah. He didn't fear Allah. He didn't pay God. But I just hold him because my best day inside. He didn't fear Allah. That girl. Me pacho won't fall about to that. Oh, Adam. Oh. Malam Ibrahim. Yeah. Malam Ibrahim won't fall about Netoda. Oh. You about the bro. You first wife. And coming tennis. I don't stand a minute. First wife second netted in and one fall or be out to that. Then a Latifa who are the open sofa the tro. Nebani more than one come across that Latifa. If she talk that Latifa, it will go far place. You know good. That girl is no good. Me, I just fell up. I know that is no good, but I just fell up. He can't talk anything. He didn't talk good, correct. He didn't talk anything correct. If he can't lie, ask somebody is Latifa. They'll almost everybody do. Okay, and Malam who patch say Latifa Pakofa and Pena and no one can want some ya wash shada a pass work bibi edugu anymore see and wahunu. Malam also Latifa and Prani a fan saying Umada, everybody knew that boy. Everybody knew that girl. That boy. Malam will be to be far away. Oh, me can be brave. Me can ascend me brave. But if you can't want to ask anybody, they tell me that girl. And that girl. Malam we no pa. And will be better to far away. Wabra BBNC. So, I'm catching him, sir. Won't you join someone and meet me by you? So I'm catching him. Malam Jasomame, Latifa, Marco, Sabranti and Omprano. No. Marco Pacho, Anne. Why am a boy? Now, and I'm on it now. Malama to me, Yariama, bleeding 5 years. No, Muja to me, tata. Yadimi ko 2 hospital or Biani, how Babe Jeremy, Amy Wuniama, I thought I mammy, just as I boy no, boy, me chen penny for 4 years. But one in all years at why then what you chimera. So 10 years I would join me no Diano, Aqualano Codi Power Pano to Diana Brame. Every day no one yam and pinna, Unqualami, Aqualano Codi Power Pano to books Aquamami Mano was school, Mida Hospital I want 5 years, 1 more, and DNC 3 times. Missika, Miss almost 80 million. Need you know, I'm a comedian, Sammy Oyare, and I'm Samalam. Uma, Sabrantiano. Efa wo no Sabran na woni Malam Mojaya wade me pasha ana aja ware 6 years ansa na bema ne ba me life boy ne ba me life mo 4 years ni oh na Mojaya wade amamra kwan so na mano ye jaya wade me pasha me de ono de wo si wa ajai me na abusuafo no na ono de wo si wa ajai me na abusuafo no na wa kan kire o mo se wa ajai me na wa ajai me wa mame duane wa hide mame when you baby amida anya na oto duane mami di won to atare mami shada 6 years wo kan kai Quran mu jai about 3 years 3 months now nenu nda aware na abu wo se we ya mala fo oni hwanya me na kai Malam wo se ade na ede Chano I don't know in Ghana 87.9 Kuma Chano Adam I Chano de I don't know in Ghana Let me call it so Adam na just say ye na se Malam sika ye wo pesa ben ka de say bi Malam opa just ne channel ede inti die ti da wonya
cha e da ko di to na menjani na menjani ko na o mi yira na me boda mana oh na chese Latifa ni ye na chese men ka de say mi hu na chese Latifa ni che no e de mebua adan sa na menjani na nko fato Latifa also me kwa na me kase na dombu a me kase also me kwa me kase crabby but was a channel kasa head ti die ti wo ya chebo wo ko fato ma me si na nko de me be pesca ka wo de me be pesca mai na wo ko ufa adamfo ko born no anka o ma wo de me be pesca en pale me wunti me God forbid na me be tuoka yo wedi masumua mosempa ene Latifa ne malam na dia boso e wo horo nyasem ketua ye malam ni ma dia de wo se waje wanya papa wanya eche wo ho na ya da se misme ka fatu no mo dia me de kwai semodi Pastor Julius ma ebi huna mane wo ma wade ase awade dodo na eguo no we bi mu ka ho enso ya si nkonya say ye kan ne fede nti obi antumi nka ma men kasa asem I think last year me kan ma men kasa asem we hwe etefo etie na enye se on the generation bia ne de work it out on the there were times na din ne monyo ye otesa obi anhye da mfa ho sa ba ma enei sa otesa obebra boy mu at the generation bia wo said the systems na esi run de bia na me kasa asem we say yes see so foforo ma ye nyini no de de hye adwem say sabi owu be ma yes ye nkasa ye kote kasa aba ba cho ya nkyere mo sa aba ne okọ school mo okọ he o yese kana aba sabi owu oba so a ebi kana waduro eni ade a ana mo kana sa kyere but ma what was the motive behind sa ade no na adwen nyina say e bia sabi ebe ma akra na sai enti yen twitwa ntro nkyere wo but you from time I yere kika asase any time ankola no di hu say sa me papa dada me maami dada me no na ye very close che say wa nyina nkodu be no hu say sa asama o ka kire no aya tro na ye benya sa de no effect be bre ye benya effect be bre ene o jare kra ye so tonyu me huro be ko wanum o maami be wu enkasa so o hwere ma ensama fo ba so any ade sa no manyina na I believe strongly say na mpanimfo wo reason ti a o mo kan sa ma adware die u ja na wo kasa ahuro be ko wanum na wo kasa e betra mo so ti akwara no say ade ne betra mo o na chirechire mu kire no che say obi twa ntoro e de akire ma e kan ho bi na ye kuro ya say na those days no say a boy implement me because if you 50% kwenya etimi nkoso de mai because e nay no almost ye be nyini wo sa de ni na ba be hu say sa o mo daada ye jama e kwa no e dey say obeje wo ma me na papa kura bi so o ka say bi a kire wa to nkola no person mo fifi mu say asema ma kan no nti wo e na o ka asem kire akola de o kan o person o ko fa do ko de na hwe say am pa na nyampa because there's no trust anymore a fan a banner sex ne ade a ya kan ya de ye nim se yenka na ma te se obi ti awarem se bi ni kunu fa ne to na mo sama enti o sina wo no yenko so mfa ne to na owu ana eno de wonka because I say na enkofo argument no ena ne mo de radio so ena ne di aware sem ena radio so dia na busa safo se na nka se no ehe ne yenko ka no because ma yeni antena cases a almost na so wo fie amaka bebre etike se bi nipa no pa no pese obase atene ne radio so obase obati so ma the new cases of nipa no mete aba odi abase e mo ano etike bi a wu ni situation ma don't condemn the person say na say you will ban amalia ya o ka say ye fa na to a ka be ka say gondra fi se wonu ne maami a okase a ka be ka se on trafi e sometimes ma se wonu obi koma yes su ni pa no se decision dey be amataka decision kwa ni pa take kwa e wrong ama obi ne was we bodamfo sabio obetake decision e time sa e bibi ntia
se me wa kan kan busa de kodi ma no yes ah yes se wo busa de kodi ma no yes ah na wa futu bi ma no why dey no but as a ye society na ba be do be say as a say obi take decision no ya de kra ye pese ye gira ye tumi so ka chen se bi o kwase se bi wa jimi se bi unu nyansa ha o de kotran ha ma de bi ameka me say asem be so bo anya bi wa de kotran ma chen se be so bo enti se wo pese mo che se ye tena fie ka na be so bo ene me so me ka kire mo se ni ba be tena fie kan so bo so be so bo ha so bo na girl Bianca o say offer my ma wanim bebre me fa asem imra wo bebre e di asem na wo ka fa ho amaka enti me di akọ bebi no mo boa me ya me so mo moa me so amaka eduma mesre okay mesre pa se sa ni o ma na ekoso because ye meba we nu se mama eya na eye omo yes na omo interest nti na o yes na but se onu pa na wo sa na me se bia so phobia omo kasetiam pa bon so ma hitu wo mo no omo na baba na kansi wona ko hempa ya wo no na wodi nsembo kura bo wona ko hempa ya wo no de nsembo de we musika seti ai etoto ya na kaseti de na mana yete se enye bibia se onu fi se na ni nyempa bo nti obeshara condemn ade na chese bia wani nkwacha ho but onu anka se kwa amane bi mo onu otimi sori simple na bompa ya se wo kwa omo baka chese enyame nti enti me pese me kama nkofo ti ase se 7 periods enemu asem ane yenka ana ye ba se ne ye so ye se ye boni pa so problem amamo enti so bi etie me na se be onto ye fa to a fa bra oni se so ye be kama okay ye be kama on make sure go with alaji edu we no be some questions am na se bobo nuam oni point bia original so akase na just e yan pass of try so we ni kwa tata na try oh na se ekodu se ya ma mopa yanko gogo na yensua de na yenhwe enioma obi fa oto a effect de beba yewu ye ko ye honkofo an na omodo da ayasa da bom pesa eye fa ya fa obi tutia eti se na obi ti bebe na se obi dia ba komo nsem so se ye mo na ya boa na se e ha wo se e na radio se na de na aye na masem de ba e se ni pa no e se na e se oba me ye ka eno so ezi mo ma me da se okay Marco me se emre na ya dru no wo dwene wo ho first enwini wo bi hu wo dwene wo ho first na nipa no wo hu se wo wawuo no kra no obeka che kwasia wo na woda ho no wo se waji mi pa na woda ho adwendwiri ama wawu ekun me nipa no wantumi amoa wo o se serew enti wo dwene wo ho first ade na mi komu no aha me hu se wo mo oboa me enipa enti me kɔ hɔ a ye betimi aboa me anu no no pija won sane wetu anamo na enipa na wontumi muwa no ko obese wa adwene enti wo dwere wo na hu se ade na me koye no se baboa me nko ade a ene me nkoye na me mfiri mu e ma me nko ne nam because nipa no obeboa wo a anka wo ka kire no ko boa wo anka wo pawuyi a anka wo boa wo obi wa ena wo kokoye dan ena asem na wo koka no enso ye woni pa bi wo duru ha wo muka se wie pos me ho atome asem kura mo ka kire me no mani aye dai age me kra aba me ho so se be ma no wo ye bibi nkakra ma me se no ma de we me nsa aye dai aka adwuma wo ya manka manfo akunkum mo ho he akonfusha esuati Marco esuati amanfo so nya dwetere kakra de ye adwuma wei amanfo so edadwene bebre ye fro mutiri so yanko ne ye baby omu ye bibia otumu se yes mo kakra ko efri hoko ebi etumi akọ university a ye adwuma wei ya ebi timi tinkwam wa eye adwuma wo ya eni tabaha nne wo de ewurade Yesu woni beje keke woni beje eye program ya so man kakra bi so nya dwetere ekuta wo mo a eye program wo ya so de wo ho a wo se ye de ma no obi wo wo ha esese wo gie ba beje no de kodi dwa eye program wo ya so se wo de tenani fie na wamie na no anka de na ye no eti me see afia yesimu dwere wo
enwini wo bi ho dwene wo ho ade ne hawo na tete na hawo so a ba ma se wo ba na ejeje wo a entime fie na nka se ema nyina anya na wo ba tete wo tete me se da me froka oba ne neja ba ma no wo jan no ama na ko ode nkola na ja no owie ya wo si efie no me sha se me no na sheye enti usi wasi awie ja me shede na ma usi wie me ba beje me de na ba ma yisu ni simbubo nwuye mu anam se so hu nza a kire wo so hu de wuye wo hu de wo ye driving nyina wo de ne nam enso wo de ba ha se sia ye mo ano ye ba bo no iti sanet ye message no wo hu kane na Sharifa hawa wo komu malam de ni komu wonse nka wotena ho no wa ma ha anka wonwu wonwu kwa fire de akwa fire ye ni ma bebre asese yi no omu kunu no ma mo abo abrewa force omu sisi mu nyina sei adayi a deda no ha aha na mediwu aha na mede mepe wonye dia nye ja wonye meyere ene wanim kura mede oba foforo beba dabi yenkwa ne sa menya bi wo foforo be ye ampa so mani bi wo ha wo mo ye mani bi ya braifu wudifo ma omo be ye omo begu awade ni sesie ni adane ye turu mu ma ba ma bi na wo odi ni ye wia ni adane ye ho wo warefo na wo se wonye no ba ma ni be ja ho mesro dane wo ho enwoma bi wo ha na me ka cho no wo dwure wo ho se wo we ni kan ya anwene wo ho a enipa na oba na obese wo live enti se nwoma bi wo ho na wo hyehye ema wabrabo a wo ho to obi se menko na wo so wo sesei obi se menko wo sesei wo na wo hawo no ono woni sa hawo ni bi enti wo to na mo a na aboa wo na wo so wani ayede age aha yekum nipa wa ha aha oba wo kan asem wie kura na wo ka esikampo ye ne de ma wo wo sa wo hawo no wo titi mu no wo ba wie a nyame sa na mo bi so kura sa bo ojetere ka ho nyame sa na me yeso entale wo ho ne asase se bi ne de ma wo ya bo ojetere kwa no ko ye wei na wo sigu so na wo bo siri hehe na wo bi te ho na wo de onipa na ka no no woni sa hawo ne mu bi no a na ni ji ne ho no a wo no ne ne busua sere no na otu atufu bone na wo wutie no eti afiwe mu dwere wo ho first Latifa etu na mo no se na sum adwo no wo se malama moja ye de etu no 4 years 5 years enye nyame a anka wo ku no nko obeku no eti mesra mo afimu dwere wo ho na bra de hawo bia no ye beboa wo ama asumdue aba wotiri so entie obia me da se na kwe na atene kan evangelist mama enam nsam kuma warefo papa enam nsam papa kuma warefo na minim saade no na so Julius o kan say just say akola ko kan so ya akola bone panyin ko kan so ya panyin bone sasabo nsam fi nwura mu ba be ka say emema mu ndi mo yere nom ye nyine beto nwura fije senye sasabo nsam na o so be ka nyame dia me nipa se nipa nkan ho asem 87.9 tira konkron no a edi anim kan na ankasa kura wa mfere so obeka ho asem na ye den na yeni a nyame dia hye yen sase yen kan ho asem ma wona wo ko sa tibia mum se no mbenyo mfa ahudie yesi ko kan wa nyamane wo kan property so enye wo kan wo emeko fosia na mo kan na so fidie wo ya sei na tese bi hu ba bia yen kan na wo but de ya me nya twum se mo ya sofo mu wajira hono oka penis awa so de mu de enye fere cheso aka no brofo na yo oka vagina enye Akoma FM na we say asofo kura ye wo sofo wo preach brofo no wo din sanfo a ye kan ye kan sofo wo ka chi preach no aja ande yetimi papa mu kan mo na mbedi sofo akon na nso sofo oka brofo no de ye kan asem wono so kwa na ejimi Ghana ha ese nyame asori but mi nguna de kura ye koso se me yesantini na mi nim se nyankopon bo twe wo bo kote mekanisa aye mekasa no me say I will preach what the preachers don't preach enti yan konisa ni yan kire nipa twe konkun na kura no say be ma kwan e do ba na numa na sa ne henefo ne ho kire se na se enti be ma bia ne kwan ne ho nyame abɔ kwan mama ufra adwuma ba pa koduru fie
na hunu se minua ayi na de to no de cake ato so no de mama your first impression bakari ase wodi na ebo ni turungo za na wa na de cake na de ne hawo one cake one fried rice one omodi anaba shell chicken man kitchen man one wuyina de to so wanti minni ene aduane no na mani hunu na aduane sesi abawu se wokeka no se bribri ba bia ne de onyame ka se nipa ni hia na wo mekunu no ade ai na bohoi enwi wo so kama ye de obeye no osima me fa kira hamra wo bra so nyame bo se toilet ne mfa wa bodama na so waji na ya me ya se wo ye kramo wo ye malam wa bra onim se kramo fo friend cash ndaki chese ebini dan wawuno ebini dan nyame bo toilet ni dan ode man no ehon won fampie bo so store ne se de obepie opie po besa betenem because onu wontu na ewo wo yira wo ware no hwe sister ina no ho si fe na chese wo pese adai dambo na enchimi anasa ye de oba bia wo kuru ye o se bia hina so wo pa fatoa body trim ekwo pro station ye nkare ebi say ye jimi dambo sa ade kama we uwia wo so hoato wadwene mu nyina ye o say fanyan eno da nka how na enya yesoso sansam fu eso menne awarefo bebre misi minima sofo a efa yere no to so for mami ampre no ye ja na no mo ko ba bi wo so for nonsense na wo so le accuse obi a wo gira ayi city hotel e charge na so for wo tire wo sa ko winsa ni so wo tire wo sa obi a wo tara ware ho wo bodama na so wo fa ye na yo wo fa so no ni nyina so wo no wo kofa bi to oba bi pene e me ye ne sa ento oba no de ba na yere so ye be sra mo afi we ye ko ni jibi so de nyame se ye mfanto no ye de beto se de ba ya nyame ma benya fa ho de o wona ware mu e ba se wo se uja ware ajai we nyame won trust why e money da so ukunu be fa to so mpre na me ja ware ko sister bakoni amade de wonim do so de wo pe de anwi wo so na di wo ho ono ko papa che ukunu na nyame nhya se nhira okay nyame nhya se nhira ye be kwa ho ba ne so na fe ye ne ye tiefo adi nkomo ebi a wo pese o kire wa dwene efa eho ebi nso a wo kra no ye oba ebi ato da nso betumi aka wo di ahye wo spirit 0322498035 0322498036 0322498037 amusi ya na numbers no ekontemba yantu ebu asempa cho bobodi na etro wo di group people bi so na wo chogu notebook room na wo de ese sabaya abribia no ma so a na wonso wo de efre 03224988035 03224988036 03224988037 also ubetumi achre wadwene mom no hyene so ema me papa se ye wokumase askwa ye ne mo no na edi enhwene mu no kwasam se ebia na onso pasa wudu kesi eba na wafom kwane a oba askwa ye ne mo no na edi enhwene mu nti onso ubetumi aba na mom no memfa frefo we na memfa ye numbers no entudwa we bia fe okay went to me enyina so we didn't baby free. Hello. Yeah, we didn't baby free. Your friend Atuani. Yo, Atuani. Atuani. Emu ma fi japa. Afen come to you da. Be ma ku ya na chi ma jini se ente ma no be ma na ya usano. Are na wi nya awade na wi tuni tena ho ma ne fa utwa so be yare. Na ma no ya na apeno so e do na me ma ne di ye wo mo ana asefen. Ogina ho awon ti ase na malam no so se bi waji malam a ukan kolan pa de kiran ko fotu ko fofo na se utin ko fa wo yire to a na wo we aboa me da se pa Atuani within baby afref
me pa chomo check sa line no e ma me na me piki obi gina so a obere na asai ejemo 0322498035 odi ni ba bia frefre Akoma FM mpacha friend sai me kasa free ejiso yo sai de enkwa mpacha e ma mo ne juma pa muji yanko bon chia mo wa mpacha madrin chia me chefa eye sister na wode ni problem ba efa wani malam no nka me answer na mo beye mo investigation fa asem no ye say ninse mu no ka se wose wode asem no koche na busuafo ema omo frɛ malam no malam no ka se ne tunu se bi o ka fa ne tunu wo kuku mu ntino wode famu a ebe ne ho odi ni ba bia frefre hello Maa Akos Ibajo me ni teacher ko fi mi kasa free asante man pon asan Maa Akos Ede me ma je me se malam no na aje no dabra hinham Tele Nyankopon asi abo ema na o malam mu a o kan ko line na se o se o yere ne to na abefa Nyankopon be bisa no ede manu asi bye bye hey yo 0322498035 within baby frefre hello ma se man ko ko se ko ko yo be me na yetie I'm better to say there's nothing to fear me. People need to connect to the moment I got a year. Someone need to have your malam. I think the atoms we could be at a man what all day. Mammy, come, there was no vote. They don't say what I mean. Now, the young, but moment to me, it's too bad. I come up one more one, no one is no more to my damn person on to send a good name to the baby. So that's it. Yami and Shapa, we didn't baby a free. Mohammed, dear, Yamafi. You, Mohammed, young Malam, with you, or your fake Malam, we are say in the room but for the chili shut and 100 and then we say yes we are seeing me 7 and then I very get a canon idea we now say you could see one now Daria who see you so father down but down with 7 down in Crampo now 7 the baby at the knife for now of our Malam home for I saw a moment when I didn't like Maa Akos and we now see a public Jamina Damasi. Yami and Shapa, we didn't baby a frefre. But I Muhammad also can see the color. Bemen, But a malam or Zani or your malam papa. Oh, Maka, or did a dom and ya sorry can Kuran. I don't know for battle. Kuran and Chile for battle. It's a malam or your malam papa. You can talk about Chile. Yes, I'll bet you your body. To Chile. Or Papa. Medasa papa didn't baby a free. Bidiane danso queening kokobra na mewo mame na moye nya me adom danso ya tia kokobra fo na afi mu nyina yehia yo afi mu nya yehia ye ene ne yehia nti eya no tia kokobra fo na 2024 the whole year me pe wonka kwasem yanka na ha akwebo papa no na mo modi na mo de fere no because answer be friend no say dey no na wodi say adwuma no what dey oni say adwuma no heni super ekura no na mo bon amra no amra no so ye tete sofo ana say han panyini e wo mo mra ni mo a bo say dey na me me pese me fe no kwa ma na ye ne dey say ye what ye say na wo no oba na dey Nyankopon aye pa say ne sofo kan wo ye wie na wo kodware ata woda na say bi o mama fancy ana ha na ma to bo so queen in influence yani she at for that's Yami and Shapa, we didn't baby a free. Within the career free and Casa free materials. Some of us are to see what a bed said, my million family.
because you know when you go over the nothing is that over the family like that and correct. Come on. Ya me ensure we didn't baby afefri. Maa Akos. Amen. Man. Yo, man say amen I am quite. Asante mampon Kofi ase. Yo. Na Maa Akos madam fu na kan. O se emaja fade Nyankopon. Wan kan se nko mu bi ni. Na wo malam ajafade ente se na wo se wonpe. Na oba be janan fa. E na wo se won woni ji hu a. Me de ma se ni na ne se kura na ikura no kwa. Bye bye. Ya me onsha we didn't baby afefri. Okay, quick, my baby. Ma, you see some malam. Come on, no musi come for no we. We come for a can kwan come. I don't much one another me. I don't know if you come for. Let me take one class one to me come for the agora. Ah, such a new way, madam, one thing away nine a day. We have them countries and say no more. Yes, someone other. You're trying to pray that what are you doing for line? Ukalani na malam de yan kanya yesi na kwala no so keke oh na ya no hu sa na da bibi tetu e so ko e kumu fu me na ka ba na ko ko mi de amoto na me so that wo mo yo fete da no bi sin pesu na yan let na ma wo mu ye so ko mo fu mu ti mo de that's it Me we didn't baby afefri. But me didn't the Corinthians Maa Akos. I mean ma won wa be jafo nya fishapa. Madam, no radio and queer cry. Now, we are this young about who could be the same. Also, Johnny Film Temple. The was saying, Majima Palm, my age. Me da say papa and come here do. We didn't baby afefri. Ako kwajan chubu esi akom ko vita ko esi amen na di kasi eno aboso na chubu esi akom yan kwa kia iya be ma kondo no ende alaji pa me chubu tudo di mzi yunda mi adi yako na uchi braspa la wala mpa wanyadi na tumu ndio Abi glass come. Oh, I go do me da se papa me juma afi we mu de em se de besi nyasam ketu ama ye be kwa koto ade na me pick last one okay the last two we didn't baby afefri oh ma ko pa de fe na na dia de ka se ko bi ja na yankwa e ba ko yesu pa ya ko po ba ku bi ka no wo se le ma to ka wo mi de so ya se mi mo ni o ba we no we ya be plan o ba na ya be na malam oh why so you need to you ade na kwa ka le da we na kwa smo hu malam se sa me ke dia that ala bi bisa malam ma me da se me da se na dia de we didn't baby afefri hello Mako 1937 ye mo official pa oni atupe na muna sujata sen kometu ye da ni asiesia ye wo se ya tete ye ya amen idan ba me kan se woni na bo ankwala na woni pro bonna do su de ni ese san kwala se na se ya wo pro yo no yan friend malam bi o ya busam tuni if you want to come medium and friend and cinema ya koi intere nti me da se na me fa we didn't baby afefri ko so lele ejuma pa dance yo okay man sama phone nyina fish apa mama na mpa na kwam de mo she no oh why be mo Baba me kasa suwa de yin godi ya tere no
haji ba yi da ma ita ku sun ce da ku bi ita ne na yi ka very fools ita fu ta ta kwa bi e bika ita fu biya da biya Papa pesa pesumi majima ketria na mesro esa ye betie fi marketem se program ne so ehye wudi dwa wa hase ye to wa de anti afia ya start on ye mediga mesro ma ma ketria wa e ma tis wa me kan se ama mommy yenkwe yo yeah, kwa so akono su papa transpi natural mineral water ewiana boy penu asie minimum ahwe ye behia nsuom eno nti bomoden aso benum su papa ensu ye hote FDA fo age atomom baabi a wo mutu nsuo na ho ye kama nsuo no so wo motu asase no abo amra ne tirimu donko nsuo ne atwede afa abotan mu ene abo mu de afa machine mu aso ne so treat ne kama transpi natural mineral water ensu a wonu manka bia ne akire se shefriji mu ana shefriji mu beti mianom said ya wamosi adi agu bottle mu no akono se eno nti wo bodwa nko ade a transpi natural mineral water obenya bottle mu de kama de lebo ho ye de ye wede ye de to bedi edwabo bia no nsu a ye de soma hoho ye ne mo enwu ase transpi natural mineral water bomode frɛ na eje ne duduo mu 0554207384 0554207384 Bambo hia sabre pa enunti yakwaso aka wo se security shade system SN kawo se ufie no sabre woni fie uyam do pram enkwara makwan ya wo mo fie na ne na ehwe wo mo so kakra no ani wo wachi sabre kura wo bucket one de na ekoso anasa wo business no madam wo salon ho no ya na woni ho opesa wo hwe ne ma ekoso ene security shade system si enkan cha se bambo ho sem nyina won beba baye no wo fie watena ho kama ama wo so watimi wadwemu eno ansa wato nsa from na CCTV surveillance system wono betintim bidia ma wo ebo na efo eye papa eno ntia na CCTV ne yetintim ofie no aba efo kwan so na chese mfoni ni nyina gu phone so ba bia wonam bia no na wo monitor fie na wo monitor adwuma mom na wakoma timi atoyem security esanso ye video intercom access control intruder alarms ko ba se krabri ni bia wrafie ho pe na chese etia wo na so tentem na wabamode aso anom afa remote surveillance and home automation ni nyina wo mo ye bi eno nti mo amu bi hotels no security shade system monton sanfra wo mo na CCTV ene ho hye ahodo ni nyina no wo no mra emeye bi emfama mo Kumase Atenga Junction wo no eben Adom fast food 0506 215909 0506 215909 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wallpapers papa efie wallpapers adwoso na nya wallpaper nko a eba no stickers de fe designs ahodo colors ahodo ebi wo ho afa bed sheet blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals afa waterproof chemicals ni na Alaska wodi bia ba enunti wose enka nkyra mo sa ya ban adwuma yeni ankrankra adwuma yeni institution bia wo mo bia na niam mabobo so wo hia bia bomoden efa wani ekyiremom hotels restaurants and so to ahodo banking horse baby awo bia no behia siesie hia ne papa e de siesie wo demo a Alaska Star Enterprise ene ma nyina efri Germany Canada Spain USA France Italy Denmark and Sweden and odiaba wo man Ghana mom Kumasi adum Mrs Anoche Plaza Brosan no wono eben Prudential Bank ho and Alaska so edi ni dwuma no nti dudu atuo no wase kwanda ho wonti watebo no so kora betu na koton nete womfaso 0554114878 0554114878 That's papa ama ede kodwa so yakoto ne ma kama na yensan enko ye case ya etoso emienu ababa wa ne friend na fi sadawda ono so bai wo free enkran kodwa num na ba ye oba ye na se wo hwe wo ba ne na bosua wo tun se you fine girl oba ne bisa no se je wa man ye ne sen no se o mama nya bibi na meti wei akwantu ya Saudi foni bi omo kokko Saudi ne hu ne ma kokko bo won bra we di oso o man na no wo kro
hwe omukoye maid wo ho maid koye adwuma bre anadwoni nyina wonna 12 hours wonna obi o aduane jantetre sakeche na order wunnim na akogya hoda na se wuwura ne wawura ne babato wa wubenu ho ebi mpane bia me bi sanyina morre nyina ewu ene ede apolo na omodi gu edansumu saa enti we no oba ye no awo kro no na okoshi abrantie bi wo airport wo si o me so wa be sia me airport dia chese me no me oso na ni kire Canada na Canada US oso no so na ni kire US na odone pa jini number ni bi afede ababa wa ne koduru ya wo mo chate o ma chate ya koduru se men yasne pe wate ase edi na si ye agese wo awutie tie ni ye abedwafo wi a obekire wa adwene enu ntitie na wo kire wo fra onso wanya o point ya obegina so edi akire wa adwene ye fra me Nafisa dan Nafisa Dauda Nafisa frehine na baye Pachem fit Accra Malam. Ufri nkran Malam and wadru enti ne nkran for ye no mo hwia bomu Malam for minimum sem wo krom ka kire wo bi no bi nka kire wo bi a se de Malam de enne Malam ni na ti akoma mu nsem dwumade wo kuma se hase enu nti Malam foi mamo mfa eni agro kra Nafi yes madam songo yankwe Mpacha 2020 nana mitu kwan ye airport mikodu airport honom ana mishia abranti ebi mishia abranti ebi ana obisa me se me firi kuro be so ana me kire ne ba bia me firi ana ono so kan se ne ma me so firi sa kuro no to obisa me se mabushia ye den nti me kan se mabushia ye busangani no so ono ne ma me ye kusasi ni bas ono no ye wala ni nti hona me hu se ayete se waka no kure nti me ame san ba me ho se me ye kusasi no so se sa me ne no nyina yakobo ye den yakobo bushia to oje me number say ye be kasa nti hona ma na me de me twom na me koforo me play na me tu me kwan na hwa na wa send message hwa na wa me sma send message a chanti ye say enuana mo nti hona ma 2020 no ye be ko 2021 no de pe SMS na hwan iboni din ye friend Rashid ono so Rashid Dauda na won so de na Nafisa Dauda aha enti o ka ono aka kra no so ma wade ne preko eti efi hono ya kasa nti echire no be ka chem so opemi ana mkasa ade wuni yire no so ona buroni awo ntafo ba sisi ade omuni ho ana me so mi wo ba eti ye be ne den obi wo ha mpe obi a owo ba no so onya do me nkwa ade ode me ba ne be den ebe ka ho nti ono so wo mba nti ye de nkwala ne nyina bom a na ye de yige ejuma ibetimi ahwa nkwala no mi so mi jitum nti yakasa ye du 2022 no kan se ye membla Ghana na ye meye awale na mso me machi nibi na manimi nibi nti me mpese ye ba bedu Ghana na asemfo Friday e dia ba sisi a mensamu nye de enye nti ontwen kakra nti ohonu ma na ye dia bewura 2023 April you no san sole awale na asembi ena me se sa dia o ma me ne nebusuafo nkasa na me hu se me ne kasa no kwa na me ne ye de e kasa minim obia pafo no ana ode o se ode ne ma me number be ma me bas ne ma me o ye obia o ye medical doctor o UK nti ne ma me nyemra ono ne ma me ne be ono ne ma me adi nkoma afa me ho bas ono ne ma me ne be kasa de ne ma me be ka bia obe ma me muaye nti me so me ye de ejitum te o hono ma da ko me o hono ma na me message na ayoba o say ye ne ba ne Rashid no ono so UK hono ye friend Aminatu aye na o say ne maame no ono no ye kusasi ni bas I to say o free Ghana chenti kusasi ni sempo ansha dan ere ente o free Ghana ache nti ne kurom kasa no nti wo mu a ya nwono wo ayi abrochire ho medium am ya won Ghana but tree de otimika but nti ne refi ne kurom kasa otimika twi e refi ne kurom kasa nti o ha me o frame am pese me nka me kurom kasa na the tree ni eden eba sometimes no the brofo ehia me nti be ma me kra me ni nka yekurom kasa ne biem nti dako na me ka se pese me hu se ne ba na e no kore pa se ne ma me firi me kurom ha se ye den obete yekurom kasa ne bi ti bisa ne se yekurom kasa ne de he mu no onimu nti o kan ne mienu miansa bi wo ma metimi hu se ati se wasue o
no onim basisia no owure fi sa kasa enti eye ne maame na oba no ne ba no otimi frɛ niam bi fa me kurom kasa no ai otimi frɛ niam bi fa me kasa timi so me yɛ den egitum enti yesi 2023 na ɔde awale asɛm ne ba yɛ sɛ person yɛ me document de be ya ɔbɛwale me a ɔno se ne mba no ɔyɛ adwuma wɔ ship mu ɔwɔ ship mu enti ne mba no ɔde nane ɛna ɛma ne mba no ana Rashid Dauda ɛyɛ adwuma wɔ ship mu ai enti ɔde ne mba no ɔde nane na ama adwuma ni na ama ne mba no a ɔhwɛ ɔmo ɛwɔ fie ɔno ɔkɔ a enti midi 4 months 3 months 5 months no ɔmba fie ɛba saa na nkwala ntete yɛ ayɛ den ayɛ basa enti sisi a no ɔpɛ ɔbɛwale me a no de makɔ ɛne me ba no na makɔ akɔboa no ɛwɔ US ɛwɔ California nti me kwa na me ne na akɔ eden abom ahwɛ nkwala no ana me se aka saa de mate bas me num kasa no me hyɛ ni sika ɛwɔ me nsɛm no so ɔno wabɔ ne bla ɔno ntwe me sika ne sɛ me nye me sika nti na ɔba bɛwale ɔyɛ ɔdɔ ana ɔyɛ den ɔde ba bɛwale me bas onim sɛ me so bɛboa no abrabom because mani ɛden ɛwɔ abrabom ana yegu so na ɔse me fa me document bla na ɔyɛ den ɔsa process na ase nti me bisa ne sɛ de be ne de be na obehia na ɔka sɛ me ntwa me passport no na me fa me ban document ne fa yɛ ɛmfa sen no nti me so me frɛ fie gye me ban document na me de sen no ana me twa me de so e de sen no ti e wo hɔ no ma me phone nti e wo hɔ no ma na ma me ka sa me ma distracted nti e wo hɔ no ma na ɔka sɛ ne saka me document no nti efiri honom no wase maybe 6 months later maybe visa ne beba nti ho ye gusu ye kasa ne maame no so no me kasa wase ne nua ba so ho na ne nua ba na ba ne maame ho na omo no me akasa ho no nti adwuma no no anim se me ka kye ne se adwuma na me ye wo ha no ewo me se ye den enso me sakoma no me mpese obi ba de mba akodu Ghana na wasesa o de asem foforo ba bebo awuram because me ana me bread na me sakoma no no so no ntimi yesa wo no ye mesuro nipa ntimi yesa de ne da ana sisi anu me busuafo ni bi so kasa ne de mabusuafo na mama no ono nso ne maame number so wo me ho aye kasa enti afa na o kan say ya hihya awale ye opese ye hihya awale na ye mbe wale ye December 23rd kasi se bosu ya kebesi na ye nti mimi ndikan e wo Ghana ana mka che ne say mindikan no ayem ti say mimi kan na ayem ti say trobi wom ebe ya ye miansa na ye nyina ye wo kwantu wo maame wo ho mesu me wo ho wo so wo ho ba ku ndikan na me hu say ono so aye den ye nyina gimadie ne ye nipa mienu na ye kwakwa basa busuafo beta ye chi ana o see you wate te ho ana na maame frɛ me ka che me say watwa ne take nti obekɔ November 5th nti November 5th ni du ye na maame ne be ye den e ba Ghana obedu airport otwa airport video airport de sen bas ono ankasa ne ma hu e maame no ana o so maame no so maame no de wodinkan ba no ayefro ni nti ono aba o maba ana on sa frame da no ba betu no kwa frame se ne de ne be ko Ghana waji leave 2 months to miss me ye den oka se o mo ko no nti ma miss me yankoka e to ticket na miss me buy mama ba be mi be du ye na me friend se ma ba be du wo ma me number no ono no enye message a unti me mfre nti o ka che me so be ka che ma me se ma ba be de ma ba be du ma me nim data me de ba be du e so ma me no be du kra ja o ai eti be du ye na me send ni message she se ma ba be du airport but obi phone na my de I dey keep na me da share me phone me me man message ana still me to keep me man no man ma me ne me ye de nkasa nti bi ko to sem no na me send ni message no no so dey me number ne ma me no ne ma me ne frɛ me fie wura kora me de ma me fie wura ama ona me fie wura kora kasai nti ne ma me ka che me say da be na me ba be sra wo mo na me ka che ne so mbeba afa na ma ba nti me hwɛ kwansiwa na boy ne so frɛ me eya me nipa no frɛ me na ka che me say na wa be du fie ti say na me so bibia ye bɔkɔ ba sisi na me no wo ma me ai den akasa nti wo ma me say da be na mba be sra no so me nkɔ na me ne ma be kasa me ba na ye nyina ye den yakɔ na me si yo adechi me ba Saturday enyumle adechi Sunday Monday ana me wo ha na frɛ me say me visa na ba ana agent ne frame o se me visa na ba nti me ne me ba ne visa ne nyina aboma ba me ye lucky woman
me bedu ya na me visa na eden you lucky woman sa no ka kire me no bedu ya visa no so abelande eti me se ni 50 million no mo fan ye process akwala 1500 akwala passport wo ba ne de no ko ba no ni passport na de ba ya me ko siri ma ko akofa ne ba na mo ba ye ne document ne passport na ma no nti me so me ye de esen ne ma no because me ni pa na kasa more than 3 years nti agide ne aye den aye mo because me minji ndi se obetimi na me so me ka de me kom me pese e kire no me pese ye ba bedu because ye nyina ye som nyame e wo me se obia ne tiri mu po me ndwen bone ma no ana me so enya ni sika nti na me be de mba bedi na echi akọ because sika ene nkwa hu hia si ni sika me mbedi na echi e wo sika ni nti da achina nko na me ndon me kodu ho na odo na ye sika nti me yanka se me ko me sako ka me sika ono no don me nya nti me ya me don wo duwa wo sete opejima oka duwa ajima na o kan se obre o yese no me so minim se me so me de me bread koka ho a ye betimi ahwe nkwala na ma ye da achi nso ayede esi yi eni nti na me so me de me do yere ama no me ka kire ne se nti o kan se ye nkofie no me mpese achi na nko o bodua nyina to so ana o yese nya me ntua ne ka ana ade na me ka sa o yese ya o se de o de mi be si manya me ntua ne ka o nya sa ade ne da ofre ma mu nyina date ma bushefo nyina nim date a ye de be wale 23 December ana ye be wale ye kwanke be siesie ye ho abe easy ana ye ba bedu afa na o ye fra ye se ma fase bra e ye visa no me ba ne se me ne dika ya o fra hwan e no se fase agent no me bedu ye no agent ye friend say ye friend ne din no ye Christo din timi sha dan nim din me trogu ayi ne Christian name ai Osai Dennis ana Osai Dennis ono no before me beba no ka che me say me ba no passport no me ba no visa no me ne beche na yetua me ba ne de no me gitum asese no nti aka kana na ye ba beba na me ka che ne say me hwesika na ekuta me na me ba na me se me yitua akwala ne visa na me sanso nya den enye bi nja me maame no no so ono no sa dia me me kuta me kwa me kuta ne ye ono abeya akwala ne de ne yakọ nti na me so me gitum nti me ba na ka akwala na de no me ka che ne say me no waka dada ama wo se obeya akwala ne de na ka me de no me koye adwuma kura na se etua na metua oka na wo so ono de hu hia ana de be asembe na sisi a me bedu a wo ka sika sem o so worship no onye pie nti me mfa sika no ma no agent no na obedu a obetua meka na worship no mu so worship no mu kra be FC from pe obeye den o de sika ne be sen ne me ana me so jimie me de sa me seni visa ne kra ma me bla sofo me bla ne potu me fo enso mantimi antie message ne kra mantie wi kadam visa ai mantie ana me de sika nyina seni akoma agent ne sada na me de man na sada na ono so ba sada na odi sika no ma agent no sada no ono so ba Ghana o ka chem so ba be du Ghana 16th November 8:16 anajo o memla me share wo airport o be di o so opefroye me ye shito man ni nyina me ye gu ho me ka chem shito na de froye o di be di de se me ka chem se oba me nya kwan entina no ho because oba me be ko sirim because me ba ye no me ko 1 week fa se me ko ma me so no ho mfa pe se me ko chia ma busunyafo no so se sa no so ba no de ne mba mienu ba me bo ba busy be do so ntimi nye duane ye de bas froye no ho no so de musisu a no ate ama namba no me so me ti ase because minim se o mba so ate ase o mba ntina me so me opel boanti na oba be fa me say me mboa na nka nyina ye twa bushia no o se ndi usika wode nu asa afre ne cheto ana David oboso musika se o ka che me so ofiship no mu a ana obese ni sika na na o nka che so se ndi wi ana wa ye cheto ne fro ye no ama ade ne ebe yes ejuma ne yes hihye de ebedi wa de ebedi ti o yes hihye se ebedi adi bi nso awie afe na ma ye fro ye na awie anyumle ne ball 5:30 e ko 6 na me fa uba me bla ba ko pone order uba na ma me na me de koye me ko do ye me do airport hon ma to ka international airport ko fa boga be fi me do airport hon ma ana ne ma me ne frame me me fu me line na so nti ka me ba be pick call no na ma do awie nti me ye ma dwen se me tue uba ne ka ne wi na ma si fom na ama pick call no
because I can't take meet me a friend on WhatsApp so. Nti me be see from na me dis kan ma Uber wora na me refi me phone aja wo Uber no. Uber ni 2 year after na me kai say me phone. Me so me number na mba me twa ye foforo nti eni me tirim. Ma nti me amfre Uber no. Ja wa na me san ma chi ma ho na me san ma chi ba fie. Around me san fa taxi ba fie. Nti ono no say obedu na wa fret Uber wora me fly ne so na Uber wora ne fa na Uber wora ne say me ma aja me phone wo car no. Nti or the bed no sade me bushia for number sade ma bushia you know Uber wura no Uber wura ne sade chen Uber wura ne dey me phone e dey blame no say ukunu no wa fresh so wa bedu na me mfa phone mblew na ma dia be na me so me twa Uber wura na me da na so no koi me gi phone na no flay na be ma no flay ai o flay me no say na ade na odi phone no akwaja no kam na me so a mistake because enye nne na me kuta phone enti bibini ana yenya anya nto bwase nim se obia fomso batani pa ho afa na me kan asa na so mabedu o bas ma dasa ma afa na ma sole ti ka me ba ho no na ma ba be fa o ne niama no na me so da bi mi sister ameneneti no ono no fa se nka o ba na wa ba be chia no ba mi se wa kojo mo kwa koton kokunti ebe ya she me ba bi owo na me ba be hu ho na me ne wo nyina tama me ne wo nyina be boma wo kwa akosese sika aba mama tuetu aka no me ji mi sister ne su sika ka ho enti tama ba kwa akosese sika na ye be ba no na me sister no so afiri ekwan mu ayere aba no see you e fiti ho maintaining ka bi me friend na wa block me like yey me plan ma mo wo fi ho ye me fi ora no ba ne nyina obi ade ne number ne ye yipe na wa block number no be ma no mo ba ba ya ye from 23rd December no wa block me number no bla no so na ma me ba ga no wa san so be be ji me sika nyina minim se me sika no na no otwe na ode me abaga na wo sana so ode me babaga na wa ba be kum wo mintimi hu because de wa ye me ne kra boro nipa obe fatu ayede abome because me kuma babi a me kuma nam no enye easy na me ti hasi si an me ka se me kuta 1 cd kra ya me dia na me ntro na macho adenye na wo ye adwuma wo man se kana me dia ba na sika nyina wa ba be dada me agi sika nyina wona dada wo na wa na de ko dabi meet me mfa me pe mfa nko ana ade no kra me ye me hu se ma ye de ma ye kwose ade enso enye mani so because ke ye mani so pa bla ma ko bre no ana de bia nso metie mo enye ade am ye sa mistake no so da na utie ye pa na want se obi ayi obi fa kadam say da e we program yi so da asemo na visa na madam want se obi ayi obi sa da wo program yi so ti se wa flode ni panesa o ya meti saudi se obi stick obi aje a won tua de bas sa ne mani nyina meti maka se mate se o mutimi frode bas menji ndi se nipa no beti maka sa more than 3 years sika ke 20 odi wachi sika ke 3 years sa 40,000 Ghana cedis. Wajini 400 million titisika. Na fi sika ke 2. Sika ke 2. Meti maka se na no kope me ne ye koko na me no me ya. Dani bia ntimi nkoma yem. Enfie dodo sen na wodi aye adwuma o ma obobo se kana no. Enfie dodo sen. Enfie mi ensa nie ana me de abai. Adwuma ben na aye no ho. She. Adwuma ye soli 5:30 a. Any time ye pon. Minim. Ye be pon 12. Ade adwuma. Me ye aduane me de ne aduane ye be clinic fie ho anu aduane. E dey me nu aduane 4 times a day. Obi na fa house help na say a restaurant o mo no a house help but fie ba ko for aduane na me noa wo so pon be san kwa akoye ma me na abrewa ne massage ansa na wakwa akwada nti fie say fie miensa sika no obo ya na fie miensa wa gini nyina wa de dako abeji ni nyina mo na na dwo ho anadwo nyana mo gina tenten ye adwuma me say 12 o'clock wo ba upon no kwa ura dwa ye kra na woda because blame to me or not me from me cry na me to me nkasa me to me kasa ka de chana me were fi de maka because my ble nti me pesa me dey me rest be sa da no 5 o'clock alarm me bok pe na wani aye de ati wo pe wo mpe wo be sole bosume yetu am kasa bosume yetu ya o man sika na 120 e ba Ghana si fa 30 million bosume yetu am ka 3,000 wa ye adwuma ayi 3 years and wanya se sika na boabo ano ena wan Rashid Dauda ede enfie san
da ko pe eno de agi sika nyina e de free won samo no no wonya ne ho didi de se bia wo so wo sika ko no so didi no me didi no me ye nipa bia sa ne man te se obi baga na ha me ne se na me twempra kra me mfa me ha won to be ma so because wo de ha to be ma so be na adwen se anytime bia obe na adwen se ono oni ho a won survive na me so no me nipa bi a me ye ejima me pe ejima me wo Ghana nkasa nkra me bie koko na me ankasa me ye de be ya obi fa ne on hwe me say wa mba me ho a me nye sika ndi me nda be ma enti wo sika wo ni usika enye no na me hwe Akoma wo kuta metimi aye de akonsida obetimi akonsida me na me so ma konsida dia wo ye no achina nkon ye nyina betimi abobla na ya bo ma hwe nkwala no eno na ye me bota ya me hwe be ma nye se be ma odi sika be bleme se odi sika bleme kra na adwena ekuta wo no emboa me a minti mindi wachi me so ma siesia burger fo bebre nye se ono ne first burger machia no ba nipa no oya no obi wo sika nti opesa asem bia oka enye kra na gitum me so no opesa o show so control bibia me so mbisa wo sika blende se sa sika nti obenam so na wo de wa hye me ko me am ye ma ejuma dika koku edi ye ejuma 6 years sa me bae sa ko ho nyo pa kwantio yes say afena me ye den me di mani beto no sika so na ushia eyi Rashid Dawuda no a woni ni di nkomo wo se upeni pa wo Akoma pa 3 years a woni ni di nkomo no na ni nkomodie ni te se wo Akoma pa no ba betu ana ma ana se na wo hu ni kasa mu me dia me hu ni kasa mu se nko be tuma boa mu abrabon because se me bufu kura na on mani bu nfu endi machi obebre ne ode na ase se me koma to me yem kura na no aba be ka mistake ayren achire me na me hu se sa de no ebeboa so ono nso te se maya ade na ne buafu o waya ade na maya ade na ne buafu a me ma me bufu so ye de enko soro sa tam no se no ne de wo mu enim wo mitimi ma me de na ide ebrase se no koma to ne yem a na maka se de wo ye no se wo san so ye sa ade na me nya me mpo a wo koye oba foforo a nya ade obaji we di adekodie we enye azafo ma no de pa o azafo no wo mu won to na onya ho to wase adidi ho wonya ho to wase akrokro adidi ho eti dia so romantic kanya krokro kanya de obenya me pa because we romantic ho me do nyame because mi ankasa no enye se na me kasa enye sika sika ntina na me ye de se de no o se no wo kasa wo fon ni ade no ba me ka kire ni pe se ye ko se ti se me ba ye mpo no na o se o ye wale mpo no se ye nkodo koku anka me di na chi ama ya kodo because me gidi se do o tie no me ni ye ka bo ma ye betimi akoye nim se ma wale no mpo no oni wan sidi de o tie na me ni o di drone na try ampa o so di drone na try da bi o se o ma twa o yi o mo si ha le try ati problem u de bra na be hwa ni so de na fi sabo ye konya no ba bi ye adwuma ni ship na wo ye adwuma wo mu no Rashid Dawuda eno ne de atoso no kama California USA ho no odi ne dwuma ebe na yenhwe na fi wusu sia no Kotoka International Airport na wo ko Oman me di kan ko ja no because me play ni tuja no say no ko California sa abre no ena no so ko Oman ena mu ko sia ye wo airport wo Kotoka International Airport ti ho no hu no de say wo pe okay ti mu wie na mo papa mu na ehwa no de say wo pe no David wan si me pe wo ho se me ka che so bisa me se me firi kuro ba so na me kan no so no so ne ma me firi kuro no so ne ma me ye kasa and wa kan oje wo number nti ne ye kasa of bisa me se me kokuro ba so na me kan se me ko Arabic country no say o mo ti hostel ni de ya na ye de na de na mo pe hoko na me so obi ani ni ti me makọ hoda ti me nsuro nti ne oji me number no ho a na obi sa ejuma ne te sen say ti mu ho a na ode be se o pa mo jitu mu sa na wo no na o ye be ma wo don de wo hwe no ne ye be ma type na o ye be ma type o ye good na wo ni be ma bia wa bra bom sa bre no sa tam ne de metima ka say na me wo mpena kra na bebre ye manfo kunu me so me mpese mbe kwa akota awale so bi be na bia be so pa bia ware o se nkramofo no bebre obi wo ho wa ye first na me wo mpena ana me tu kwan 6 years na me ne kasa de chemba no no obe ma fofora ayi oba fofora wo so stay no person wale me ye
enka ho nti ahonom na me so me kan say da baby obewale me no me de me be ya ma no yes ana ne yedada ne be ye nti echire no na ebe na me so na obi akode ka me ma ne ye de me mba je me pese me hu no wo sa branim say bra wo de koshia ye kan say Rashid Dauda no na wo be ma wo abra bomu ana na me shada ni be ma serious boy wo me bra na wo be ma but na nye serious ana ai Pacha na mo na onye serious no to me hwe wo ye ne ho ne ma na wo ko hu California boga ye na wo David yes sir at the same because no obi on kanokre o si gina ha wo be gina ha ache oni ya so me mo kanokra ba abra bom papa because Rashid nso en kanokre nti de obehia no bi ya kanokre kano endorse say o kanokre so a wo ye obi kunu no so de on so course when you not da ya se ka kum ya gine kwakuo no mo se aboa hwan ne kwakuo minu mi ne hwan kwakuo o mu hwan kwakuo no Pastor Julius ma se ship no minim sa bedu ya se dru Togo ani da wa ji we be baka na ha dia ma ji se na ya se the container ni na fa Togo je ba be port ho ni nyina sana ship we ti be la na za ship we dia tema ha wo enko oh abeko edimi ma enko ji se na yi no be ya kla ni o mele won be free answer ya do ali yakobo sister ya friend say Nafisa Dauda oh Moses ati for one be ma bi yes as say ya make us say yo and na futu ma de be futu ankofo we be put in fast the same kojo same thing be ma nye what will be eye will be o what the aye will be status or yes za enya ma we ya juma sika die enya na Nafisa na din kan yo what the aye will be enya kwa bedru Nafisa so ke bi wa na bra bom sesi a wasa jijini die ma me se eye na djuma oye no de ono so oye dididie no enti se ohiawa na ye wa ya na ayifo efre ya nneoma na aba bedru enti se ne miska na mefa ma onya hu so ohu pe uni tasi kwa wo chekankan na se so obi ka wo chekankan so ode be boss na ko hu se wo response na ese ase onye obetimi abua konto aso etima omu no omodwuma mo ye no enti ohie wa de pem no ohwe na emu omre ba ate se okoso oba pem aya asa agura e won fo minya wa senka bra mfa enti unya mi anga onya enti sara e no ba no se enka sa asem no enso me wo hu se mfa ntonto asokura obozo se agronome no die ja wa yesa dunya esa person na so de ma agro de ele odi agro afi na ba ba ye testing so no obwa na o test waters ese enti we mu de ma omudwuma mu de na wi ase no to mu hia na Nafisa Dauda mu bi type de ha no mu de adwuma di ho mu ha ma so wa se o twa kwa ye no ho eti ade no mesre we de bia ye kan afuto ye to di de kase ye se wu tie ya ma de ye kan wo bia ye afuto be boa wo abrabo se si aye kase obi nam sa akwan so na ninyam ma no kura so se bra yo penabu no sister yo penabu no oda so di na chi a na ko se wo be gire gwetire nyina fi ni se wi a obeye mobo no afemi hu se sa adi aye me eti ye kasa chemo ye kasa nchem se be otan so ana se ye ni mu ni ase ma na se be ye be adwuma ko ye bo wo abrabo ma na ye yie o de Nafisa wiwi na sa be hip ya esinso eso sabe de ente se esinso eso da bena kokora wo hye adwuma tam awasi do se na odi be pi sofu ade esinso eso da bena na chia bedru ha wo se bo chefe wo no be wo se bi na no ye de ni me be yo ho ade ha no ye adwuma ama otumi agye adi oko Canada otumi agye adi na wonu se hono bola ma fo kwati airport o de ja no ayifo enkofo yo musasa kwandem fo kwa na ho o mo pekle ade iso bi o kwandem na so okope kan se boni wa obi no otoso no be janse me ko you can to be jeje di ade 2024 de wo mo ni na wo de enkofo be you say how because ni pa bi na airport obi enti onyewu se o tutu woni na ase wi ase ya tan woni pe wa ba je na mame ko nya ase woni so ma so twetwe na de obi bi ira na oh brother mi bi nyira se me ko Saudi Arabia na ase me bra bia oh wani ye ntina na sa ayi from ba ha no mote udi na chia wo jan de ka bi o no be kan bi ya adwuma because onyewu se watimi aka ase mo woti aye enti mesramo
nyani pe bi a wo hia no wadwene wo wutrim no saa na wo ne trim o wo de wadwene se bia ya ware na visa da be na wale na baba so say ko say ja no aka bibia mo wedding date ya da be ma tumi age wo twetire wo life savings ni life savings ni sika woni wiase nyina na 40,000 Ghana cedis no 400 million wanya wo kobo life savings na se no woni da ho 40,000 ma say sika keto bi ti abo bra ba wo mo bi di na dwene o ma 2024 men kan kire ye maya na ye mante na etie ye no me de me maka me se nipa bone fo de omo ho da se de Yesu kan o se wenum de omo nchen da na de ababa yi de o ye de ama me si da ma nipa bone fo ko da na wo ko awo ba no e na toto nyo mo Yesu se o ko to wo mo nsem a wo ko fa so ba because omo kasa omo de ye e kire be bi omo fira omo ba woni obi enam unya na so mfa so bia de bia o pa de fo fira fi wo de wo nyu se bra yi sister yi enye bibi nti no o menam bibinti no me na because that na de bia asa de bia obefre bia no o pe bibia de bia obefre bia no bibia nya de bia obefre bia ti se me boa no bibinti a mama yeme ni na ho e basa 2024 obi nya 40,000 ote ne be boa ada okwa na patabribi abo no na afi adane ne kasa enti sa na wi asete enti sa na omote lori fe ko di free Kumase akosrem na onibi bia wakoye adwuma enti se monna obre ebi mo wire kura pro ebi apro edensuo mu sa ebi de ne de bai apro unu aduane uyu akosi ne ma washing machine ugu ya wuye na wuye we nyire ebi na ma kwabra ne na dwe be fa ho in the name of mepewo na o de ko si be de o ko si ya wa shi ni nyina di ni so ate o te wan afi no agye wani so me se ma ko ka kwan ne da yanimu ha ye se de eye ka kwan wanka se nipa kwan ka kwan enti se wo twam wan hu ne se me hwe ha ahwe ha ka bia mai ansana wudiri mirika wa twam na mai ka kwan o mai nti minye ne ntam na mentwam na enya wo kwan ti wuto obo ase na ase wo so behwe wo phone na wo te pewu ade pewu na da baby no wa che wo se ne kwan no wo yusu bia ye ne ntam ko se wo to ne bo ase kra na break anya adwuma se da bia ye ka che wo mo kwan mu no na no me ma wo bi kwan wo twamu na wa sanya to ne mo wo ye so won said ya wo ye ne nti o wie ye na o sad na ni to se be hwe me na me se fu ani to hwe me ka na me ba na bibia ye na mom me bi o me se me kum na wo kra me pesa me ka be bo na ka nipa na mom me tia break so na anfa na failure eye hwanya eye saa na wiase ye namo wiase ne saa na ye namo na me de ya na me ni Saudi fo no Omumro Saudi Iraq Nesa Kurdistan Pakistan for no mitibijunu sama ne ho no nya kakra mitibijunu wo mo ho ena me hia ba ma bi wo Facebook ena mese o se wo domie ena me ne me hu senka na me obeye me so ba ma boafo enti me hia ase mo ano kakra enti me ka se on ta asase wa hama me ewuraba iti wushia se nipa na eno ano no wawu ama no na oni bi de me nwanwa sa ayi Saudi ne ho emema nso ko emema ndo muzika ba enti baby emema ne sabia so sabia nyado omo yema kro musika wo mkwate so shase na momfa wo chaso na di bi ka bi kire me emema be na abase me ko ho no obi adi musika ni na ayema ni nyina ya mana medwene ho a menti ase se ema no ya hye sisi wo mo aso se jimi na wo mo jimi o se de be na wo mo yo minima de kro na mo bitumi akobre sa hwe obitumi TV ho o se fasika baji sika na awurade yesu ni pada sani ya tum eni pajia tumasa ni na ne wakotini mfifre akotoni ema wokwa ho no wasende ko woman bi betina ha na me ra ho woman etumi akobobosia abobosia
ha asase ya de ba ne ya beka ho asem ya de ba beka ho asem na because me nim ade a ewo nipa adwene mu ede nkoa ma me panini te se wo etumi kokwaje bosia 5000 wo de ye adwuma won kan kire wo kunu na wo akwaje wotimi gi akwaje bi wona danfo ho nyina na ode ama omo eba pende ewurade yesu ebe pende me se enipa se me se kwan ya ato we ye ka kwan se wa ma wa adwere no anya adwuma wo bebresa eti mesramo afi 2024 ya yesimi ma wa adwere ne mo message de wo ho kane hwe ewraba yi adana wo kɔ ne ye meja na me nsuru mu tse pata biribia bono wo se yi kasa na me ma akɔ me hu nsa be ma no kra wa nhia no wanhyia ba ma no wanhyia na airport bia chesne abrofo meya chesne abeba haye no enya ba ma na wonimu no ye yesramo ye mesi aha de nyame so adwuma ne yeye enti mo ba ye beka no kora kire mo wo so nam kwan ne so bia wudi malam bia chi malam se memfa sika de ba de ba meji sika memfa de ba meji ho ahwan kwan mu na wutie ya san na wani so bete wo ta wani so ebechini wo sika no woni bi a wode ma wo mesra mo wani wei enna ho na sesei de wo bi asori anopa obi sika da obi botom obi sika baji sika sabi o wasa sika ni bi ada na wo baje wo de na so wo de na ma abaje wo de ne sa na ye den no o de ye den sika na ba ma bia o ye mami bi se memza ma o sika sa wa ma memiska na ne fa de na mtum fam de 50 cedis mani nya yie fa de bebre no na me fa me de me fa keto abi se wa ni brefo bradiye ni hwenya wabu wo bibia anya me ya se woni mu wabo na bra ne su nko onyi sika no wa ai ho o ma ho na nka wo mra o ma na sa fa play take it we chop plane take it wa ba se be yo be kro se be ya wo be ko na wo ko sire mu kra ma ko na ma de ka sika na ahane ayi o ma o be furu plane oba furu preni na ako ha ewurade yesu nipa bitiri mu odi no ni bre nipa bitiri mu odi enti abonyo no egu wo mu akomam ti hwa wo mu yie ahwe yie no dwene me wo kane anka wo fa play ma e na oji sika no kra wo eho a wo ma wanka wanya nka abesa abre no wasa ye sese de ahin kwa na odi chop plane ticket ako ye ne me chop plane ticket ma ye ntumi enti ne ma wo bi ma wo ko you know esiremu no waka wabra bonyina wa say no lorry fence na ko siremu a wo na wunia no mo di semu na kwa no tu na ni na ko tia wunia djuma asem obeka kire wo no ko sia na fashion free ho kanya na wo de ma ba ma di ye no de o mo beka kire wo ko na mo beka se o mo ka kire wo ese se wo mo ka kire wo be tie dia sonson ho aha ya futuo ya nsam ya de bi ba tie bi na femu aba na jai se wote wo na wununu amanfo no na ha futuo center ene ha me da se ma na no na me ye me sesenia ma bi aba ifo dodo wo Ghana ene azanfo dodo se azanfo dodo so cha aba ifo bebre se so ma do so cha aba ifo se ye bo mu tuo ni bento ane se fa na ka wo nti se fa na ewu na wo mu so mu wo azanfo no gun hey mama azanfo is aso dem ye ma omo aso dem so mo aso dem ye to di jimi fa to ye no mo bo kakra na je na eninu Kristo wo every sector omuguo ana onyame so nya na bi so obekuma za ni bia wo mu ne yetena akosi se Yesu na se ye na agimia akobimi se na se ya wubi gubu akobimi se ya wubi azan wo ba because abrewa poso kwa ye na adwiri so obebu yes abrewa ma me pani pa ye nim se wo ye ma me pani na wo ye responsible woman won send here was send 100 Ghana cedis wakaya tribom sa little kwaku time 100 Ghana cedis mama mi friend make a cheme say was send it or send 100 Ghana na we ye mistake na zero back back on 1000 into me send na me drive it was a check me send 900 no fama no mami man pressure me man na dia mami na me baba ba ya adwan ye na me man na dia mami se me fan kwotwa aduane ni me pacho send me sika
afa de me hu ne amenye minim se bia ma me panimu sa de wa na me pakeka na me fa me phone na me go through yes 100,000 wodi ka ma me hwehwe so na me se ma hu na ase da bi ma me nyina na ma mpanyini die ontumi nya sa bia na ampani ampa na wasani ampa na ma me panimu se na me ko gina ye na ne me san hwe so nyina si ye eno so ma hu na me friend no ka chen se ma me hunu sika bia pressure na me se twan me duru fia bia me pani ntemu nti no me duru fia me san ya cheke na we na me ko duru fia na me tira kwanyam one by one me ye nyina na ma me na frɛ me o ma me pressure se be ya me send aha sa wo me talk ma me na eje na me ya me ko hwɛ na me huna so de me ma wo me bo me sa aka no nti ne me cheke ya me huna me se ba de chi ya me ba dwura na me se ma bra me mo kro no bra dwumam upa wo ba MTN wo ye ho ye nyina ye be kwa MTN ya hwɛ se even Saturday no kura no sika ba 500 Ghana po na campus 1000 ade achen ya me no pon na fra no pa no obi na oma obi na send this kind man no nti Saturday me ka chen send ye send pa no oma no in screenshot message no send by the man on fama yen was yan wo mu send nyina obi aso ni akọ ade achen ya ye hwehwe mu ama me say obebu me na me say mama die nti na ho yesa ni agigye sika akohwe wo nanna so wo nanna nka wo na wo bebu wo nanna sika wo baji mu 9 million odi free nkora brem enti me say sending 100 Ghana cedis man wo say mama ye hia wo sika kra wo e wa kra ne sika ne mu so mje wa de na sasa de na de ma no na wo ma etu di free nkura ase abrewa na odi anyini me say they will continue to be with us because wo odi ne moja ne bema ne ba bi o connect no ba ku bi yesu nti DNA enamu so ahono enti ye ka kire nkrofo bi wo mamu ase nyame nye na ju so bokum sa nkrofo no ana IGP dampare wanti me nchi wo nyira ase enti wo na wo system ni mu bi na wo se wo ma wani tie wo ma wadwene mu ye du enra nyame ya madoma mi nyame mai nyina atenase o gold no o magazine se wan wan you company na ministry say afini me pa cho mo from mo kwaso for evangelist ministry afio ma sa from say you call you no ya kwanta e ba mama mkaka 122 million Ghana cedis so that ye dia ba mama mkaka so no we say ya jimi ne ya jimi nka uza wudi ka ko ba ko 700 million na fa bra wo ba ya diskani nya ba na jimi enye ndo ebi na ba ha no kwa na wo pesi ka dodo achechede openi mo ja dodo a ya ni so na frem ti e ba slam afi mu ma mo ni na ho ene ya ka mo ni na ho nturi ekoso na sa jimi fo no de won ba koso anya mu da ya ba ma ya ntu nkran kom ye nua no ba Saudi ni Iraq ni wan ya slam e ma no be ma na mo no e ma mo no mo te wo no obi afa sika emre ne girlfriend wa ada wo ne ma mi mpo wo fa ne sika emre so onyi nto asase ma no mo ma mo ni nte sika no fa sha panty na fa pad to so na nsha ho ubedru Ghana asase bia wo pato ubenya bi ya ba kira wa hini kwa wo nso ye correct ba mo unya kakra kra na de bana beto asase a se wo foundation na wo betu sika ne be so a wa ye wo ja hokọ wa ko ba na bi ba na se wo be ba no beto kakra betimi ato aso wo wi a no waja hokọ wo obi kire no kra no wo ka no kra kire no wo ntie ya be sraw ye be sraw wo boyfriend na wa na fabra mi nkoto wei na mi koye wei ono ba fo na edi wo ba wo hu no obeka nkwase asema kirew mo mama ni na ho mo fa musika nhye mo hwa ho ene se mo mama na mo no mo te wo mo so mo se one let ka bra ne girlfriend yes wa jibi hwe situation wo ko mo no atam sika no de aba mo mama ni na ho ye be sra mama dwunu mo nyedu 2024 le basa de odon sa be so bia ebe ya ma papa we didn't baby afrefre hello ye mejo so ba so mo we ya mi adoma me Isra na mi wo case binti na mi pese le frere se hoye sa akomani ye wo Kumasi askwa nti ubetumi di aba nyame ya dome free chile number we ya ubetumi me se ya wo Kumasi askwa nti ubetumi aba
Medase. Within baby afefre. Ma do. Ejuma padase. Ma ki ba so do bi ye. Ebi we na we show pa. Obi o ni na wa fi o. 87. Na sini o. This bibi ala wuri sa ke so ba sa. Mo ma ko so tira. Ai sa na ji na. Ma ko so do bi o. We buta pa na mi show. That's it. Me ensha within baby afefre. Uncle Kozi na say abedi ma. Ade we yi awoke. We do be afia yesi we want to do the same thing baba. Ade bi na me ye ni nda ho. Bia you ko wetin me say bia you come on bia you omo ye the same thing. You who fi say there we dey ma o so wan honey. What about your standard Wazana? What get standard? Lama ai olumani de no alaji de no malam de no man ko yi ma he omo se de mo yetu ni kura no mbente na yi omo ko me ye se de mo ko ti ni na wo na wo ko papa ni ni se ni se to 5 years e ti mo no e ko ti di ni ma ni de ko je ti afa ni ko no wa o Medase papa within baby afefre. Maa Akos na ta fun ni ndo du ba na ekuru. Nana yenkwa. Mama, hey, they say them they futo ma mi ama mama. That 2024 mi ama ya ni na ho. Ami ani na ho dia de kon de ko bo ni mama. Mama kwa la eji so. Ala eji dia no so ancha ye kura na papa pa ni mi de ankwa ye na anya dai. Nka mam la nke kura anya. Papa pa ni mi de ko se dia so egu mu asipa. Mama me da se ni nyame mo adwuma. So me da se within baby afefre. Maa Akos papa biye. Ni abema papa biye. Opo si mo ye to ko se. Oba ko to fo. Oba just ko ska sun je en kan ta so ji lo so be papa biya. Ni kala to si je. Ebam. Aba ko je mo mu na fi si apa. Na fen kometri. Na ka ko be ti ase ni ku hene. Ana sa de si di ku tu hene no. Ebi a on fa ha be de ko ta pe na ko so ko so na hana ku fi abaji bi na afi mo na pa na bo no. Se di de ya sa. Ebi fo ni che mo so mati aso na mo je ko re sa tu mo tu. Na ko si ha di ma je ni wa won ti bi na fi di ti se bi yi. Na ni na ba ni e te bi a che ka ko na mala ko fa mala. Ko so wa yire. Na se de nya do ebi abikase mo fa nan je hia yo se bi le je de ba ka sia se no ko no so be fa to ti ka sia je bi ti ko yo ba ku mi nu a oba ko so aye gos ade anya no emi se ma fa e de ma tira nji na ma fi malam sa no ma ro ba se ni no enya sa ade ko gba se ba ni abi ti a o ma sa na go sia ni na ba so se de ya so pe ja bi e de yi dia play ko be dia se na udu ta se se bi o po ta se no wo be yo bo se bi e no wo ship ana kuma ti ora ta dia ta me ni anya ho na se bi ko ni ja pra be se bi ko de bi abra bo ni se be no ba mo ni ana ho ba se ni mo ba fie ama bo ba fam so na ye me ti na me ba mo ni ma na we bi na sa no ba ti ni ho ko ba ki pi Me original within baby afefre. ko de ma ko ye gen fi se ni oh latisa we aya additional mom na so fika is sapa says it is in Kenya which is 40,000 Ghana cedis. Why you human female South Africa way sir? Oh we there I didn't can on na we there anode No dey ampa anode within baby afefre. Ekwa mini aba ko tia papa bi. Mini aba mo fa kwata papa official pa. Africa mete mini aba. Ma me fa kwanya so ne antia ye tiefo ne ahwefo na me ma ne be dofo ni na mu ne adwuma na ye mama kwa abanso eba afutufu ayesini. Mini aba ma me tie ko fiase men ni o mo ageza wo mu tie papa. Mini aba ye say ye see 2024 ni. Nipa mu ni na ho. The way was it all the tikani bre ewe wa brabo mu a wan se bi o jinifo bi kwa se bi ti ba bi o dubu wadi abra de o ye kwa won sanka enti si ni amanu binom se wan si bi 2 cd nyankopon de bema wa wo bo modi asom the way was it say
ebia wo ko pesika wo bia nya bi dade a se bi wo benya didifo bia manabu etesre didifo ne enuanom ene enuama ne enuama man so mo ni na ho nene azafo adoso pa me da se ni aba papa bi nyame sho fa kwata papa we din ba bia afefe Maa Akos we bia ni teacher Kofi e da free asantuma mpo asem Maa Akos amani bi ho no ma no ma tama mo bo papa de na abrabo esi akwa akodi na mema num bi ma yo makatere ma de abre bia fidie ya yetie e ho ne peye ye ade efrim edi tutu emre bia fidie ni be yi ma ko wo ne badwafo mu ni nyame nya adwuma nyame onsha papa we din ba bia afefe hello Maa Akos ya na kama ba bia o yankwa 2037 they said era semo asema batana na so and so you be na ko 2020 2024 you be years yo 2037 years na so me kan say na na you na say nipa ejina so ade be ni bra and kure and da ho 84 say no mfa no kure afa nantia bibia no ni nyina be kofom afutio enta kra nipa to bia fa ta sem 2024 yan fe ko di kunu ma otanfo ni matamani me da so we din ba bia afefe Akos ifo mike ndi atafo Akos obi ama ni mo pa Otoje mtie papa Kituma mtie baba mama mtie ni 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 ya fitie ni papa ni hubone mtie tie ya nyame onsha pa ha ena yedimo esi abusua pani same champion show race pepe little omo eba beje adwana fe yede Akoma sports e de atoa so live worship so enche eno so ebetu mu wo show ya ankasa eso eno ntinyu afidie no enfiri akoso a na ene yen entina Akoma edansona yetimidiatina all day. Akoma edansona yetimidiatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo. Ya wa mu pie mu sam, ya wa pie mu sam. Ba me say me dey see ati. Ya Akoma ejo. Say I want to be sex we are talking about. Me dey on na me na support me dey mu. Ya let me ya mu. Ya no. Who see am dey there? Akoma ejo. Akoma boss no doubt. Just a